Oromooni abbaa jaalalaat saba kuu kenna keessa nuti rabbi lafa dansaa nuu kennee latti kenna keessa amma wanni hojjannu baay'ee diinni wanni nutti bagamuufi warqi biyyee keessa jira isii salle isaanin dhaggan dhageettan Oromoo biyyee keessa warqi jira nadaadi jira nadaadiin kuni akka nuun taane ifi wara abbatanii akka taqqamatanuufi nu gowwoonsane waliin nu kakaasaa ture kana fudhannaam gannee tarreerra amma jaarraa san jaarraan kenna kun adda nuti bilisummaan nu dhufe kuni nu qofaaf adon ta'in Itoophiyaa haaraa jaarisaaf jaalala haaraa Itoophiyaa keessa uumisaaf gantaa Afrikaa uumisaaf Itoophiyaa kaadee kaalemii wal dhaggisaaf nagaa kana uuman obboleeyyaan naannoo Somaalee jirtanullee karaa Booranaallee ta'ee Harargee keessallee warri jirtanu warri baqartanee dhuttanee las jirtanu quuqaan guurina quuqaan nama fayyee hin beeku ebeluun kiyya du'eera ebeyyuun kiyya cabeera rakkoo kana na dhaqqaben jedhin wonna mara harkaa qabnaa karra harkaa qabnaa lafa harkaa qabnaa himmisoonnaa amma adda deebitanii ganaa quuttanii addiin ta'e hachirraa jedhu dammoo maanii fi lafa kenna kana keessatti horri kenna kun nuuf fufuu malee saba san lammiille nu keessatti dhaggamuu malee maanii fi nagaa kana lalchinu nuti saba ardii Itoophiyaa keessa jiran kanaa fi ardii Afrikaa keessa jirtu kanaaf waan labsinuufi labsiin kenna kun Tigraay ta'e Amaara ta'e lafa jiru keessa nu ga'uu malee ፓናል ወረቀት አቅርበዋል እዚህ ላይ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም እኔ ነገር ግን አንድ ታሪክ ተናግሬ ስለተሳካልኝ በዚህ ህዝብ ፊት ለመናገር ለእግዚአብሔር ምስጋና ለማቅረብ ነው የነ ለማቲ የታድሶ የቲም ሪፎርም ሳይነሳ በፊት ከ3 ዓመት በፊት የኦሮሞ ህዝብ ተፈናቅሎ ከሶማሊያ ወደ መሃል አገር በሚመጣበት ጊዜ በየወረዳ በየከተማ በኦሮሞ ተጠራውና ሄርኩ መዘጋጃ ቤት እኔ ደበለያሚ ከለቻ ባላለው አሰላ ነው ምኖረው አሰላ ከተማ ነው ሲሄድ እንደዚህ መግለጫ ተሰጠንና ህዝብ ተፈናቅሎ ተቸግሯልና እንደዚህ እርዳታ እንድታረጉ ብሎ ተናገሩ እንዴ ምንድነው ምን ሰማ እኔ
የሰባ ዓመት አዛውንት ነኝ። በሶስት መንግስት ውስጥ ያለፍኩ ሰው ነኝ። ኦሮሞና ሶማሌ በቋንቋ፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በጋብቻ ተሳስሮ በሰላም የሚኖሩ ሰዎችን ይሄን ያረጋ የፈጠረ ሰው እኔ የፖለቲካ ሳይንስ ፍልስፍና ርዕዮተ ዓለም ተመራማሪ አይደለሁም። ግን የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። ይሄን ሰዎች ያጋጩትን እግዚአብሔር አንተ ፍረድ ብዬ እምባዬን ጠርጌ ገንዘቡን ቁጭ አድርጌ ወጣው ከዛ ቤት። ዓመት አልቆየም፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ዓመት አልቆየም። ይሄን ነገር የሰሩት ሌቦች፣ ተንኮለኞች፣ ኮንትሮባንዲስቶች፣ አከፋፋዮች የሰሩ ሰዎች አንደኛው ራሱን ይቼ እግዚአብሔር ሆይ የለመንኩት ሰምተኛል ምስጋና ይድረስ ብዬ ስላልኩ አሁንም የሶማሌ ፕሬዝዳንት እንዳለው ይሄን ነገር ያደረሱ ሰዎች በፊት ተጣርተው ለሕግም ይቀርባሉ ብሎ ስላለ እኔ እኑ ለመናገር ነው። ጨርሻለሁ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። የምናገረው ነገር የለም። ኡመኒ ሶማሌ ፊ ኡመኒ ኦሮሞ አኩመ ፕሬዝዳንቶኒ ኬኛ ለማን ጃንሰኒት ረኮ ቡኡራ ተከን ቀበል ዱሪስ ከነ ዱበቻቲ ከቱሬ ወሪ ዋን ከነ ደለጋ ቱረን ፋይዳ መታ ኢሳኒቲፍ ለሚ ተነ ወሊ ቡሰኒ ልቡሳኒ ደረፈቱ ፊ ስርነ ነመኛታ ጩንቁርሳሰን ደረፈቹዳፍ ከንደለገን ከነረት ወኒ ኹኒ ኢፍቦደ ደብኒ አራን ተነ ወኒ ሃሶይሉ በልናን hinjir ወኒ ጎዱ ቀምኑ ሃሰው ቆፎ ሶንተይን አከሬ ፉዳምሲ ጉባራኑ ከነመት ዳንጋራ ከንጅሩ ሁንድ ummanni Somaalee ummanni Oromoo dhiiga tokko obboleeyyan waliin jiran akkuma duraan jechaa turre san arraan tana yeroo hujitti hiiknee daangaa lafaa daangaa waliin sobaa waliin dhoysisan kun daangaa akka biyya adda addaa fakkeessan san osoo hin taane akka reefu leencoon ibsuuf yaalet ummanni kun Oromoon Somaalee ta'uu Somaaleen Oromoo ta'uu waan danda'amuuf akkuma ammaan dura qabsoo adda addaa godhanii nagaa kana buusuu irratti keessaahuu ugaazoon abbootiin gadaa manguddoon sheeken ulamaa'iin hund waan kana keessatti adda durummaadhaan warra akkasitti ummata waliin dha'uusan hunda dura dhaabbannee yeroo hamtuu san tasgabbeessine daran wa'ada itti gallee waan kana seenaarraa seenaan xuroytuun akka seenaa xuroytuu taatee warreen waan kana dalagan akkuma amma reefu jaame sanitti wa'ada galameen kan itti fufu ta'ee nuti biyyattii tana godhuuf hujitti kan gallu ta'uu wa'ada galuu qofa wanni haasofnu nu deeggaruun hawaasa waliif fiduun daran cimtanii akka nutti fuftan nuti isin faana buune hawaasa keenya waliin nageenyi biyya teenya waaraa ta'e gara misooma akka gallu wa'ada galuu barbaanna ulfaadhaa wayyoomaan isinin jaa. Muhammad Abdullah Hassan ka Ingiliz alone is hero in Africa. No hero for Ogaden and for Somali, for Oromo. Hero in Africa. Nama Africa aflole. Nama Ingiliz alone Africa alone. Gaaf inni Somali keessattu bakka taa'u dhabee biyya dhabe. Kataleha ka'ee Puntland dhufee Puntland irraa ka'ee Magdashoo dhufee Magdashoo irraa Dhagahabbuur dhufee Dhagahabbuur irraa bakka seenu dhabe. Baalee dhufee Raa'ituun isaa jirallee difeensii gootee gaaf inni du'ee Hayile Sillaasee fi Ingilizi qabrii keessaa baasuu dhufellee qabrii keessa akka hin baane godhan. Seenaan Soomalee fi Oromoo ka akkanaati. Qabsoo yoo taate Hayile Sillaasee gaaf inni qabe aadan haddiis jalaa bahee duullanee roofle duullanee roofletii fi duullanee roofle maktal daahir abbaa kiyya waliin qabanii bakka amma dhiyoo tana isaan hooltii itti Hayile Sillaasee dhaabdan sun achitti du'utti farate. Maktal daahiriiti abbaa kiyya ka walitti hidhaa qabu. Achirraa booda Magdashoo waliin dhaqan. Ani maadam jilooti uummanni Soomaleetiif uummanni Oromoo akkana waliin qabsaa'e. Nama warra qabsaa'e ka hogganooti ka yaadadhu ka lola 63 mootummaa Itoophiyaatii fi uummata Soomaleetiif uummanni Oromoo lola kaasan warra dhume warri waliin qabsaa'aa ture. Hasan Abdullahi Hasan Gabaabaa fa'a. Jarri sun as kee jirti si'a as kee jiraattu kaan hin beeku.
ورن ولين أبصوفني ومنكم كولي لولي ومتكنا فتراري أبدي قدالفا ور سومالي ور مقدش ولي تري ولي لولي ولي أرجتي ومتكين ولي لولي لولا جهاتني صديرة لولا بالي نحن ومتكنا في نلمان يدو نمني سومالي في أرومو نمن الدانك أو دجدي نما أرجتي عافي بيجي ولي نك إيه الدام باسو في نما كسيت نحن أرومو لين سومالي لين أرومو مالي في سومالين أرومو يجون أرومو سومالي يجون مال قرينا مغر سومالي جرتي أرومو إيس قران غر سومالي جرتي أرومو إيس الدانجر رنوي نتوكو نمني أرجتي نما كين السياسة الدام فتاسو مالي ودونتوني أرجتي ور أرجتي جرو ساني بربادوف جرو ساني تفيتشا يخان أنغو ساني تفيتشا أرومو الدام فتاسا كان أما دبين إيريسو تنرت أما فان صوبلد سنيدي بس فان صوبلد وان بيكو أفان أمارا بيكو أفان أمارا بيكو متي قابسا أفان أمارا برتنو ورك أبصاهي لولو واحد أنك أيو صومالي دتكي نكالقادة أيو دتكي الربان إني أو ميشا إلى السودان أو ميشا مدح النقدان تاريخ دا صومالي دا أيو أورومدا هدام فيرينو نينكي إنجليز كلا دقالة بجري محمد عبد الله حسن مركو تلاها إنجليز كلا دقالة محمد عبد الله حسن أوغادين ومد دقالة صومالي ومد دقالة أورومو ومد دقالة أفريقيا دانو دقالة نينكي أقوه الرئي أو ديارات كوغر عادي أو أفريقيا مذوب تلاها محمد عبد الله حسن مركو جابي أو ماري وحو تاقي نقحبونا وحابالو ما قبنين markuu meeluu galu waaye annagu noo yimidee baale baa noo yimidee raa'aytu baa u yimidee annagaa qaadanay annagaa difaacnay markuu isaga dhintay aniga ma garanayay 5 sana ama 7 sana markii qabriga ku jiray Haile Selassie wuxuu keenay injineerada nimanka DNA qaadaya ayuu ka soo qaaday London ayaa la rabay in laftiisa meesha laga soo bixiyo oo la fiiriyo markaas waa qabriga laga bixiyay meel kale la geeyay ilaa dabaale buu ku xabaalayahay isagoo noolna waan difaacnay isagoo dhintayna waan difaacnay annaga iyo Soomaalida saas weeye 63 markii Soomaalida iyo Oromadii dawladda Itoobiya dagaal u bilaabeen waxa markaas dhacday nimanka Soomaalida oo markaas oo Oromo Soomaalida hogaaminaya maqtal daahiriyo aadan hadiisiyo duulane roofleeyo ayaa Haile Selassie aniga aabeega ayaa la soo qabtay malaha ahmed sidee inuu garanayaa laga yaaba uu yar yahay mooyi markaasi waxa la geeyay alambaqa meeshii hadda idinka hooltiga u sameeyay ninka faashistiga Haile Selassie ayaan dhood meeshaas toogasho lagu xukumay aniga aabeega iyo maqtal daahir nimankii markaas dagaalkii markaas soo dalaacay oo Itoobiya lagu qaaday dadkii ku dhamaaday dad badan way oo Soomaalida for Ali Samud Mahmoud Balade Ali Samatar Abdullahi Magan dadkii dagaalami jiray oo aan isla dagaalami jiray Aliyo Gabaaba iyo Ogariya Abdullahi Gammas iyo Hassan Goro iyo nimankan isla soconay oo habashida nimankii la dagaalami jirnay way Soomaalida iyo Oromadii dad saasa way haddii maanta la dhiho Oromo iyo Soomaalida as dagaalamaysa Oromo iyo Soomaalida ma is arki karaan xuduud Oromo iyo Soomaali leedahay waa maxay annaga baale intaan ka baxno Soomaalida intaan dhaxmarno weeb intaan dhaxmarno ilaa Faq Maxamed ilaa Obliyaanka ogaadanka ilaa intaas Soomaalida tagi jiray wax waxna yeeli waayeen awal ma hadda xagee ka yimaadeen wadan waa wada leenahay dadka Soomaalida iyo Oromada بدوها نقولنا أدونك والله البحي أنك دولك هيسكت دلين حدود ماله أنك Somaalee waa Oromona waa Somaalee dadkina isku diraya annaga dadkana isku dira aan iska ilaalino madax kasta ha noqdo dhinaca Oromona ha jiro dhinaca Soomaaliyeed ha jiro khaa'in waa khaa'in meel kasta ha joogo waxaan isku dilayno waa maxay annaga Falastiin iyo Yahuud baan nahay markaas dilayno marka inaan isdilno ma
inaan isdilno maaha inaan isdilno maaha bas taasaan idinku gaabinaya ilaahay shirkan shir khayr ilaahay ka dhigo deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Faafan ama bariga Hararge misraaq Hararge sidaad u taqaaniin ayaan ka socdaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa madaxda labada deegaan Mustafa iyo Shamalis iyo walaalkeen taariikhda Soomaalida iyo Oromada soo jeediyay in kasta uu gaabiyay oo inuu faahfaahiyo si detail uu dadka u maqashiyo aan doonayay waxa mahad gaar ah iskale ilaahayga halkan isku kaaya keenay mar labaadna waxaan aad ugu mahadnaqayaa halgamayaashii hore nin ka soo haray oo halka ka hadlay magaciisa ma aqaano aad iyo aad baan u salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan baganaga aan armati walitti dhufne nuti ummanni Soomaaleetii fi ummanni Oromoo jechuun ummata lafee takka khadiiga tokko kan lafee duydaa ni beeytanii mi lafee duydaa ta walitti namni kun ejjuun jechuun akkas ummata Soomaaliyeed iyo ummata Oromoo waa laf dhabarta bali aadmigu uu ku dhaqdhaqaaqo Itoobiya hadday labadaasi gacmaha isqabsadaan waxaan dareemayaa inay nabad noqoto horumar gaadho horumar aan wali la arag ay gaadho geeska Afrikana ay hoggaamiyaan oo nabad noqdaan dhibaatooyinkii soo dhacay muddada labada sano iyo barka ah waa dhibaatooyin siyaasiin ama aragti xumo dulsaarnimo ay bilowday ama ha ka bilaabanto bariga galbeedka Hararge oo agagaarkan la yiraahdo balbaleyti ama ha ka bilaabanto misraaq Hararge eriyada jinaasana iyo baabili iyo gursum iyo qubbi iyo mayu waa aragti aan laga fikirin oo aan laga fiirsan oo dadkii si aan loo baahnayn loo isticmaalay inay wiil iyo aabihii ama hooyada iyo ilmihii ay kala dhintaan isdilaan guriga isku dulgubaan isbaabiyaan maanta wixii oo dhan intaan iska qubno inaan taariikh iyo bog cusub furo oo walaalowno dadkii barakacay mid walbana goobtiisii iyo baradiisii aan ku celinno gacmaha isqabsanno geeska Afrika aan horumar u hoggaaminno horseed u noqonno fikirkii ah uu soo jeediyay mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo Shamalis aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afka dhaqanka iyo odayaasha deegaanka Soomaalida aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa wannin inji afaan khaanation debise ani afaan Oromoo ka gaari timbeexa baabiletiin dhaladhe obboleeyo waji dhalad khawaji guddad khaakhuu fi abaabu waji lakaawad khasirna dargii khaysatiis sirna hayla sillaase khaysatis wajirakat jaraba gada amma Abdikarim Ibrahim Hamid amma u gala sajil boyo jenne ganda khenya khaysatti do hachuu turan ganda khaysa khenyatti aanan kan uftur gollenit dabat bakayyu jirachu wajiturrechu warri wareegame kanaka maljani magarsa galtu ataw amma Dr. Baharo kumsa ataw ummanni kunoga qabsawan ummanni khaysa qabsawan ummata Somali jarjar sofa Ahmad Ali Nurfa Abu Bakar Bushrafa warri kun ummata biyatenya khaysatti qabso eegale jechu ummata wajidige wajidu wajijiraat kanaahu akkam barbaachisan ta'init siyaasan dogongorsite ummata keenya waliin dhawudaan wal buqaasuun wal ajjeesuun wal hammeeysuufi haadhaa fi abbaan haadhaa fi ilmi wal wallaaluu geenye istaghfirullah jenne bo ni dogongore ummanni keenya nutis ni dogongore keenya irraa ifagarre gaafa Afrikaa kana tokkummaan harka wal qabannee hoogganuuf ammarraa eegallee takutte xiqqoo taaftee guddoo qoomammoo dhiifnee harka wal qabannee fuulduratti kayaanuun dhaamsa dabarse birizaantii naannoo lamaanii Mustafaa fi Shamalis cinaa dhaabbannee hayyootaa fi dhalinyaroo teenyaa fi bulchiinsa keenya cinaa dhaabbannee akka fuulduratti tarkaanfannuun teessuma guddoo galata qabdu tana yaadachiisuu barbaada hodduu galatooma ulfaadha sidaasoo kale af Soomaali markaan ku macneeyo intii dadkii wada dhashay wada noolaa ee wada dhimanayay intaasoo halganeen sheegay isla soo maray 4 iyo 60kii 77 haddii laga soo bilaabo gobeelle erar
iyo daaqate iyo faafan iyo jarar lafahoodii dhurwaagu meel ku wada cunay ee isdooxay ee isdilay inaanu wixii tagay waa wax yar wixii hadhay maadaama ay wax weyn yihiin aan cafi ama aan isa saamaxno saamaxnaakum isnidhaahno oon hore u tallaabsanno oon garab galno labadeenna madaxweyne ballantii ay qaadeen annaga oo la fulinayna walaaltinimadeenni soo celinayna dadkii awgii barakacay ee labada dhinacba jira mid walbana goobtiisii iyo baradiisii iyo dambaskiisii ku soo celinayna kuna kaalmaynayna inaan hore u tallaabsanno maxaa tidhaahdeen gacantaa lagu muujiyo harkaa meebni kaysa waa ballama seednakana waada kana gagay suurati aka qopiyaar kabaasame galatooma wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ብዙ ጽሁፎችን የሚጽፍ እንደ ኦሮሚያ ሴቶችና ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ሙና አህመድ ደላዲ እንደ ጫልቱ ሳኒ የግብርና እንትን ባለስልጣን እና ከነዚህ ጋር ተዋልደን አብረን አንድ ሀገር አድርገን እዚህ ደረጃ ያደረሰን ነው። እንደዚህም ሆኖ ደግሞ በሶማሌ ክልል ችግሩ ሲፈጠር ብዙ ኦሮሞዎችን ወደ ቤቴ ያምጥቻቸው ያዳንካቸው ኦሮሞዎችም አሉ። እንዲሁም ሆኖ ኦሮሞዎቹ እስከዛሬም ድረስ ያልወጡት አሉ። ከዛም ማለት ነው ከጂጂጋ አይዟችሁ እያልኩኝ እንትን እያልኩኝ ወደ ስራቸው ተመልሰው እየሰሩ ያሉትም አሉ። ስለዚህ ኦሮሞና ሶማሌ ታሪኩን ተናገሪ ቢባል የታሪክ አባቶች ብዙ ተናግረዋል። ግን ማህበራዊ ጉዳይ እንዴት ነው አብረው ኑሯቸው፣ ቋንቋቸው፣ ባህላቸው አብረው መዋለድና ማደጉስ ፍቅሩስ ያለውን ብጠየቅ በደንብ ስለማወራ ብዬ ነው። ለምን ውስጣቸው ተወልጄ ያደጉበት ነው። ገለምሶ ላይ አሁን ሰፊ መሬትና ቤት አለን። ምንም ቢሆን በፍቅር ስንኖር የነበረ ሰዎች ነበርን። ጂጂጋ ላይ ብዙ የገለምሶ ልጆች ነበሩ፣ ሲኖሩ የነበሩ፣ ሲሰሩ የነበሩ፣ ሲነግዱ የነበሩት ቤት የሰሩ አሉ። ስለዚህ ይሄን ያህል ፍቅር ኖሮን ስንኖር የነበረውን የፖለቲካ አራማጅ እቅዳቸው የነበረው እስከ 50 ዓመት እንመራለን የሚል ይሄ ቀበሌ የድንበር የኦሮሞ የአማራ ይሄ እንትን እየተባለ የተከፋፈለው ችግር ነው ይሄን ደረጃ ያመጣው። ይሄ ችግር ደግሞ የምንወጣው እኛ የሶማሌና የኦሮሞ ብሔረሰብ ኑቲ ኡመተ ኦሮሞቲ ፊ ሶማሌ ሀርከወል ቀበኔ ተኩማ ከኛ በይኔ ጊዜ ጭንቂ ጅርቴ ዱራን ደበርሲነሰን እራንፈኔ ጭንቂ ዱዋኒ ሰን እራንፈኔ ለፈኸኘ akka haarawatti walitti takataane du'aaf fikir jaalacha duraaniitii fi wajji jiraachuu duraanii san deebisnee akka wal jaalannee wajjiin as geenyetti san deebisannee wajjiin jiraatu fi kalee amman tana jijjigarraa baane sa'a 18 guutuu deemaa baa'uun gadoo subii sa'a achi baane halkan za'a jahaaseen waan nu fide makiinaa 8 wal jala deemaa dhufe. سهوندا إني مالتو في ده جال الأورم وفقم سبوا سنتي في والقبلني إلى سعاسني ديمني أساسي سنتلوف سوا سني أورم مو في سومالين أوبليان أكدر جراني والجيران نتس أمس وجيرانا فول درس وجيرانا والفونة والينتلة والينهورة ميك أتميجر جولة تينيا جر جولة أورم رادل جولة سومالي أورم سومالي رادل تيجر جولة سن أكم غور أمامي مك أراجي جيربو أكم غور جولة سن خسومالي سومالي خورمو رادلس أورمو مك أراجي جيرو من دين سواسني ربي سوداني إسلام هند خيني راكو بهدتي جال الخيني ديبسني موتم ما ندرتها أني في أران تنا ولدت في دليل نيجالتومني خسومالي خيني مصطفى هرت أكن يودني جوتي إني حالان وان أران تنا قالي سندرت سينه ومني سومالي أجين نيجودا إسنيلين بريزدانتي خيسن دقيسني وان إن أران تنا موتم ولدت فيني ولدتشوتو ولدت سومالي فولدت فيني أورو سومالي ugaagone garsiisu nurraa eegama oromoon kana somaalee waxaana laga sugeeyaa soomaalida annaga soomaali waan ka dambeynaa madaxweyneeni waxaan ka dambeynaa annaga soomaalida waan maqlaynaa madaxweyneeni oromaduna inay maqlaan madaxweynada
dhulkii Soomaalidii ay ka soo qaxeen in lagu soo celiyo nabadii inaan qaadano Soomaalidii iyo Oromo inaan gacan isqabsano sideenii hore aan wada iskuursano oo wada dhalno oo wada korno oo wada cunno inaan mid noqono maanta ballan ugu weyn shalay waa garanaysan saan soconaynay 18 saacan sii soconaynay maxaan u nimid nabadaan soo doonanay nabadda Soomaalida iyo Oromada inaan sideenii hore aan ku noqono baan soo baxnay marka inaan mid noqono inaan sideenii hore Oromo iyo Soomaali dhulkeenna iskuma haysan jirin dhulkii oo deganeen Oromona way deganayeen Soomaalina way deganayeen laakiin dhulkii iyo wixii isku keenay waa siyaasad dhulkan Oromaali dhul ma lihin dhul Soomaali iyo Oromo waa wada leenahay waa wada nooleen laakiin tan Oromaali tan Soomaali baa inta la rahdana loo kala qaybiyay dhibkaasaa dhibkan keenay dhibka intaan ka waatoobno inaan nabadda qaadano Soomaali iyo Oromo walaalaan nahay waa wada kornay waa wada dhalnay waa wada fudhe inaan mid noqono gacan isqabsano nabadda maanta labadii madaxweyneyna hor fadhiyaan inay mas'uulnimada qaadeen annagana shacabka inaan mas'uulnimada qaadano aad baad mahadsantiin marka koobaad madaxda meeshaan iskugu yimid iyo labada ummadooda Oromada iyo Soomaalida ilaahay waxaan ka baryaa nabad aan naga dhicin mar dambe inaad ilayna siiyo waxaa kaloo jira ummadda Oromo mahadaan u celinaynaa kulley meeshaan iyo jigjiga inta u dhaxayso walaalnimo iyo kalfurnaan kalgacayl iyo nabad aan soo noqonaynin ayaa nagula soo dhaweey isbeddel weynaan aragnay annakana walaalahayn inay noo tagaan markaas u soo dhaweyna waan rajaynaynaa madaxweynaha inaan ka wakiil haddii la yidhaah waxaa kaloo jira kolley dadka inay walaalo yihiin waa la sheegay Soomaalidu waxay ku maamaahdaa walaalnimo liisa sheegay walaalnimay dheegantahay inaan isla dhalanay ruux walba uu ka warramay maxaan isku dilayna horta aan isweydiinna waxaan isku dilaynay maxay ahaayeen Ethiopia nahay Soomaali iyo Oromo waa walaalo la yiri dalka waa dal Ethiopia dadka waa dad Ethiopia maxaan isku laynay horta aan isweydiinna aniga waxay ila tahay markaan fikiray hadda ka hor waxaa dhacday naagay ricaana ka dhantay ricaana dhantay waxaa la yiri naagti waxay tiri ridan waa inaan dila aniga nafta ka qaadaysa nahadilina caanaa lagu soo lisa waa lagu siinaa joogaa la yiri way diiday inaan dilmo joogmaysa waa la kari waa caaniyaa loo keenay waa la kari waa ridiya calooshii ay midi ka gelis way dishay naagti ridi leedahay tiri naagtaan ridaydi dishay inaan dilmoogay inaan daynaynin maaragtay ilaahay ugu ogay tiri waa la kari waayey ria lagu siinaa wax walba loo sheeg waa la kari waayey ridiya caloosha midi ka gelis markay ridi caloosha maxaan rabaa naagta ay midida caloosha ka gelis naagti ridi dishay naagta waa la haddana ayaduna waxay tiri inaan maaragtay ninka naagta qabaa yiri inaan maaragtay aan naagtaan dilmoogii joogima war kontonkeeda lagu siinaa dilinaa la yiri waa laga kari waay waa dila asagan ninkii naagta maaragtay ee la dhashaa yiri inaan ninkaan dilmoogi ka joogima war joog marka wuxuu yiri ninkii waan joogiye yaanan la dhihin dhegayga ay maqlin dhibaatadan intaan la eg ricaano dhashay ka bilaabataan la dhihin aan nabadgelyo waa liigeena hayaha liir geeli konton gool aruurinoo geedka laiskugu imaaday ayuu yiri war ku ahadlo wuxuu yiri war adduunka ricaano dhantay aad ruux u dhintay yaa maqlasir qorigaas ku fur boqol ruuxas dil labada qabiil waa isku baabaan haddaan aan isweydiino walaalayaal ma ricaano dhashaan isa dilayno ricaano dhantay maan isa dilayno ficilkeen markaasaas ah أنا وحيلا تاي فكر كاس أنكسر نقولنا تذكرنا وإثيوبيا ما أردت وأورمي سومالي وولالا أنا إسدلنا مرتين بما أردت أنا لما أغلب فكر كاس وكلانتا سلام يسق هذا النوال لماذا له وانا قال هنغط دولة دائما هلا لياني دولة دائما
geeska Afrika dawlad laga aqaan oo Afrika geeska Afrika oo dhammaan heshiisiis oo ma aragta alla tare iyo dadkii islaaynayo dhawaala keentay waay inaad dadkeeda isdil maxay ku noqoto bal haliis weydii dadkeeda inay isdila dalalka kale oo xuduudka nala ahayna nabad laga dhiga say ku noqoto waa in dawladda la weydii adinka laftiina culayskaas waa inaan ka soo bax ilmaha anaga tiin waxbaan iis sheegi karnaa hadda waxa waay nima hadda koor wuxuu yiri bahasha dudulli yira aboora dhoobay habeennimaas dhoobay andhuuftiisaas ku dhoobayso arrin la yaab lamaasi waa run ogow hadda waxa waay adduunka nala diriska oo dhamaala nabadan ka dhigaynaa reerkeenina waa islaayna maxay noqoni dawladeen meeshaas maxaa nagu dhacay waa inaan isweydiin madaxa dabada barnaysay noqonaysa madaxa intaad dadato adigoo hoosna ka dhar la socay noqon ani waxa leeyahay shacabka anaga waan ballan qaadnay nabadgelyada waan ballan qaadnay waxaan dawladana leenahay ardaalka ma aragta akhyaarta waxay isla qaadatay biina waa inaan gudaheena asku jirno sharciga in la geey hadda ku aan meeshaan joogina biri waxa bad iskaga dhufana waa inay Soomaalida kii wax dilay aan meeshaan ballan ka qaadno ku dhibaato keenay haddii jiro inaan sharciga geyn Oromona sida iyadoo kale tayeesh laakiin haddii maalin walba isi imaan nabad waa aan dhahno walaalaan nahay aan dhahno ilmaheeni iyo awlaadeena ay islaayaan mid jirta ma dawladana nabadda aan qaadnay oo intaanoo khalqi la isku keenay waa inay culays saartaa iyadan waa inay culays saartaa walaalayaalow ani waxay ila tahay wax la yaab laho lagu farxa yaan dadka Oromada ilaa baadil iyo meeshaan intaan ku imaan yaan kala kulannay waxaa la yiri asxaabatu min ala milima daraaliyir rob inaas imaada wax lagu gartaa jirta xulka lagu gartaa horta waa inaad imaad cirko iska angagan ilay rob waa keeni karaa laakiin xul horta waa ilaa nabadda in la helaa waa noo muuqato waa soo aragnay waa inaan adkayno dawladda ay nala adkayso annaka odayaasha aan adkayno arrintaas ayada ay nagu soo noqonin walaalahayn Oromana aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waanu u duceynaynaa ilaahayna maaragtay intaan meesha iskugu imaaday dad badan oo furunaa jira oo ilaahay aad wax ka aqbala waxaan leeyahay aniga intaan mar aan faataxada isku darsana nabadda sidaan u bilowno inay nooga hirgasho mar dambe ay nagu soo noqon colaad ማመስገን የምፈልገው ከጅጅጋ እስከ አዳማ እስክንደርስ ድረስ የተደረገልን አቀባበል የኦሮሞን ሕዝብ ከልብ ላመሰግን እወዳለሁ። ዛሬ ተገናኝተናል። ክቡር ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት ዛሬ ኦሮሞና ሶማሌ እዚህ አዳራሽ ለመቀመጥ ብዙ የኦሮሞና የሶማሌ ልጆች ደማቸውን፣ አጥንታቸውን፣ ነፍሳቸውን አጥተዋል። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ሳይሆን በትግል የመጣ ነው። ዛሬ እንድንገናኝና የዚህች ሀገር እጣ ፋንታ የኢትዮጵያ አንድነት ሶማሌና ኦሮሞ ሲወያይ ቀላል አይደለም። ቀላል ብለን እንዳንወስደው ትላንትና አቶ ጽሁፍ ሲያቀርቡ እንዳሉት እኛ መቃወም ብቻ ነው የምናውቀው። የነበሩት መንግስታት እኛን ስለሚያገሉ ኦሮሞና ሶማሌን ስለሚያገሉ ሁሌ መቃወም ነው የኛ ስራ። ዛሬ ግን እኛ ለዚህች ሀገር ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ጉዳይ የኦሮሞና የሶማሌ ህዝብ እዚህ አዳራሽ ላይ ለመወያየት መብቃታቸው ቀላል እንዳይሆንብን በጣም ትልቅ እነ ቅድም እንደተባለው እንደ ዋቃ ጉቶ እንደ መክተል ዳህር የሞቱት ለዚህ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በጣም ከልብ የመነጨ ደስታ ነው የሚሰማኝ ዛሬ እዚህ መገናኘታችን። ታሪካችን ተነግሯል። የታሪክ ባለቤቶች አሉ፣ እነ ሼህ አደም ኢብራሂም እነ ሐጂ ዒሳ አሉ፣ እነሱ ይናገራሉ። እኔ ለመናገር የፈለኩት ከአሁን በኋላ ምንድነው ወዴት ነው መሄድ ያለብን? አንደኛ መምራት፣ መደገፍ፣ ይሄን ሀገር ማቃናት ጀምረናል። በዓለም አላሳፈረን። በአፍሪካ ቀን ያልታየ ሰላም እየመጣ ነው። በሀገራችን ያልታየ ዲሞክራሲ እየመጣ ነው። ህዝባችን እየመራ ያለ
ከትላንትና የተሻለ አመራር እየሰጠን ያለ ነው። ዓለም የመሰከረው ነው። ዲሞክራሲ ሐሳብ በነፃ የመስጠት ሰው በሚያምነው በሚያስበው የማይታሰርበት ሀገር የኦሮሞና የህዝብ የሶማሌ አመራር እየፈጠረ ነው ያለው በዚህ ሀገር። ስለዚህ ብሩህ ተስፋ ነው ያላት ይሄ ሀገር። ይሄ ሀገር ይፈርሳል የሚሉት ከየት እንደሚነሱ ነው ያላቅም። በነፃ የማሰብ በነፃ የመደራጀት በነፃ ሁሉም ነገር የማድረግ ይሄን እየታያየን ያለነው በዚህ በአንድ አመት ይሄ ህዝብ ሲመራ ነው። ስለዚህ እኛ ብሩህ ተስፋ ነው እየታየን ያለው። ሌላው አሁን እኛ የሶማሌን ሉካን ቡድን ያለነው የኦብነግ የኦኤንኤልኤፍ አመራሮች እኛ ጋር አሉ። ከኛ ጋር ከዚህ ህዝባዊ ስብሰባ ከኛ ጎን ያሉት ይሄም የሚያሳየው የኦሮሞና የሶማሌ ህዝብ ብዙ ተቸግሯል። ካሁን በኋላ ችግር አያስፈልግም፣ መሳሪያ አያስፈልግም። ለኦኤንኤልኤፍ ወንድሞቻችን ምን መክረው ልክ እንደኛው አንድ ላይ ተቀምጠው አባገዳዎች የጀመሩትን ስራ የኦሮሞ ህዝብ ካሁን በኋላ ጠበንጃ አይደለም፣ ይሄን ሀገር መምራት ወደ ዲሞክራሲ ወደ ልማት ኢትዮጵያን መቀየር ነው። ይሄን ደግሞ የሚሆነው ሲናግዝ ነው። ስለዚህ ቄሮ በርባርታ ሶማሌ ኦሮሞ እጅ ተያይዘን ኦኤንኤልኤፍ ኦኤልኤፍ ሁሉም የኦሮሞና የሶማሌ ድርጅቶች እጅ ለእጅ ተያይዘን የኛ ህዝብ 2000 ዓመት ሲታገል የነበረ ህዝብ ነው። አንድ ቀን አርፎ አያውቅም ለነጻነት ለእኩልነት። ስለዚህ አሁን ማረፍ ያለብን ጊዜ ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እኛን አምኖ የሰጠን አደራ ስላለ ሁላችንም ተደጋግፈን ነው ይሄንን ሀገር ከችግር ማውጣት ያለብን። ስለዚህ የተሻለች ኢትዮጵያ ለማሳየት ነው ስንታገል የነበረው። እኛ የተሻለ ኢትዮጵያ ሁሉም እኩል የሚሆንበት ኢትዮጵያ እንገነባለን ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ እኛ እድሉ ከተሰጠን ለምን እግር እንስባለን? ተደጋግፈን አብረን እንሂድ። የኛ ህዝብ ልማት ነው የሚፈልገው። መሳሪያ በቃን፣ ጦርነት በቃን። ይሄንን ነው የምመክረው እንደ አባትነት እንደ ሀገር ሽማግሌ ለሶማሌም ለኦሮሞም ህዝብ የምመክረው ይሄ ነው። ዛሬ ሀገራችን ደሃ ነው፣ ለውጥ ጊዜ ነው ያለነው፣ መንገጫገጭ ይኖራል። ግን ኢትዮጵያ ከመቼም በላይ ከዓለም ሁሉም ተስፋ ያላት ሀገር ነው። ዓለም እየመሰከረ ነው። ስለዚህ ነገ የታሪክ ተጠያቂ ነው የምንሆነው። እነ ዋቃ ጉቶ እነ መክተል የሞቱት ዛሬ እነ ሽመልስ አብዲሳ እነ ዶክተር አብይ እነ ሙስጠፋ ይሄንን ሀገር እንዲመሩ እንደሚችሉ ነው የሞቱላቸው ሳይማሩ። ዛሬ እኛ ተምረን ሀገር እየመራን ለምን አንደግፍም? ትላንትና ጠበንጃ ይዘን ህዝባችን እየደገፈ ነበር። ዛሬም መደገፍ አለብን የሚል እንትን አለኝ። ሌላው ከዚህ ኮንፈረንስ እኛ የምንጠብቀው የኦሮሞና የጊዜያዊ ችግር አጋጥሞናል። ከዚህም ከዛም መፈናቀሎች አሉ፣ ግድያዎች አሉ። አላስፈላጊ ናቸው፣ መሆንም አልነበረበትም። ህዝብ የመራው አይደለም። አሁንም ይደግመዋለሁ፣ የጥቂት ጥቅመኞች ያደረጉት ነው። ካሁን በኋላ ግን በሌላ ሰው ማሳበብ አይቻልም። ህዝብ ነው መንገድ መክፈት ያለበት። የሞያሌ አዲስ አበባ መንገድ መከፈት ያለበት የኦሮሞ ህዝብ ነው። የሐረር ድሬዳዋ መክፈት ያለበት አሁን እንደታየው ያደረገላችሁን አቀባበል ማድረግ ነው አንደኛው። እኛም በኩል ክፍት ነው። ያለ ችግር ካለ እንደ ሀገር ሽማግሌ ወስደን እንከፍታለን። ካሁን በኋላ ወንድም ነን፣ ደማችን አንድ ነው፣ አጥንታችን አንድ ነው። እንደገና ልጆቻችን የሚጋደሉበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ሌላ ሰው አናሳብብም። ካሁን በኋላ ይሄን ችግር መውሰድ ያለብን የሶማሌ የኦሮሞ ህዝብ ነው። ኮንትራባንዲስቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እንደ ድሮ አይደለም። በእነሱ ላይ ማሳበብ የለም። ካሁን በኋላ የኛ የኦሮሞና የሶማሌ አይደለም ይጠበቅብን። ኢትዮጵያን የተሻለ 3000 ዓመት ነበር አይደለም ታሪኳ። በ20 ዓመት የተሻለ ደረጃ ማድረስ ያለብን። ከ3000 ዓመት በላይ በ20 ዓመት ማድረስ ያለብን። ይሄን ነው ጫንቃችን የወጣው። አለበለዚያ አይችሉም ለማለት በር እየከፈትን ነው እኛ ስንጣላ። ስለዚህ
ምለምነው ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ መንገዶች ተዘግቷል በግጦሽ በሀብት እንጣላለን ይሄ የነበረ 3000 ዓመት በላይ የነበረ ግጭት ነው ግን በባህላዊ አፈታት አለ ህግና ስርዓት አለ እሱ የኦሮሞና የህዝብ የሚያጣላ አንድም ነገር የለውም አሁን ግን ያለው ጥላቻ ከዚህ ቤት ስንወጣ እዚሁ መቆም አለበት ሌላው የታሪክ ባለቤቶቹ አሉ የሶማሌና የኦሮሞ ህዝብ አንድ ላይ ሲሞቱ አንድ ላይ ሲዋደቁ ያሉ ሽማግሌዎች ስላሉ እድሉ ለነሱ ልተውና ወደ እነሱ ይሰጥ አመሰግናለሁ ወረቡ ቀይሌ በከቲ ዴቢፍ ነው ወኒ ጀዱ ኩን ዱጋታ ሁ ቀባ ቀኤ ከሌ ዱሌ ወሊራ ቀበት ከሰቱ አካ ጎዲና ባሌቲ ገንዶት ሀገ ሸሞ ጀሃ ከገሩ ወሪና ሎሸኒ ለፍን ኢሳን ቀበተኒ ጅሩ ጅራ አማ ኤገ ቡቃን ወሪ አችራ ቡቃ የሞዩ ረከቻ ጅራ ከናፉ ኦቦሌየን ተነተ ሶማሌ ወኒ ጉዳን ኑዳመን ዋን ከሌ ደብረን ዱበኑ ጀን ዳንጋ ወሊት ኒመኑ ጀቻ ጅራ ዱጋን ኬሰ ጅራቹ ቀብዲ አራራ ከነ ኬሰ ዱጋን ኬሰ ጅራቹ ቀብዲ ዱጋ ዮ ጅራቴ ወኒ ነምኒ ነመ ወልዳቡ ፍንጂሩ ብይ ኦሮሞ ሶማሌ ኦቦሌየን ተና ዲሲ ሰባሳው ለምቢ ብየተነ መራ ጌቴ ኢራ ሀፍቴ ጅርቲ ኦሮሚያን ሶማሌን አሞ ብየተነ ኬሰቲ አካ ጋሪ ጅራቴ ጎዳንቴ ኬሰ ቁበቴ itti horatte walitti soddoomne waliin dhalachuun dhugaan haa ta'uu miti ammoo obboleeyyan teenna mana keenya keessaa nu baaftee namni keenya ala jira amma ala taa'ee boo'aa jira warra boo'aa jiru san manatti deebisuun dirqama maanguddoo Somaaleetii fi maanguddoo Oromoo ta'uu qaba yoo kun hiikame waliigalteen teenna tun illee midhaagdi kanaafuu kana jechuu barbaada jarri leeni afaan amaaraa andan dayu afaan Somaaleetii intiqo dubbachuu barbaada dadka Soomaalida ee ka yimid kililka shanaad aad baan idin salaamaya waxaan doonaynaa Soomaaliya iyo Oromada lama kala bixin karo waxaa naga dhaxeeya xiriir dhalasho ah dhalashada aan sheeganayna inay run noqotaa loo baahan yahay mar labaad waxaan doonaynaa dad badan baa kililkiini ka soo qaxay dhulal badan baa Oromada laga qabsaday oo ilaa hatta la haysta dadka la soo qaxay dadka ka qaxay meelaha inaad noogu soo celisaan baan doonaynaa in macnaha heshiiskeennan inuu run noqdo oo uu taabagalo dhibaatada naga dhaxaysa aan dhammaysanno dawladdu waa tan ay tiri dhammaysta waxaa qasab nagu ah oo aan doonaynaa inaan dhammaysanno wixii tagay inaan ka tagno wixii hadda haray inaan taageerno dawladda hadda dhisan waa dawladdeeni waa dawladdiini dawladdeeni annaga dhisan karna hadduu shacabku istaageero hadduu shacabku uu ganacsiga isdhex galo inuu dadku isdhex maro inay wadooyinku ay furmaan waa qasab waan heshiinay oo wada xiran hadii la yiraahdo heshiis ma aha kaasu waxaan doonaynaa in wadooyinku ay isku furnaadaan in dhibaatada naga dhaxaysa meelooyinka la kala qabsadeen la isku siidaayo oo dadka qaxay lagu celiyo oo run ay naga noqoto wixii dhintay aan iska samirno wixii nool taladiisi inaan galnaa loo baahan yahay marka waxaan doonaynaa inaan istaageerno dhibaatada naga waxa weey Soomaaliya iyo Oromo way heshiisay haddana heshiiskii ma hirgal hadii la yiraahdo eeb bay noo tahay ogaada eeb ayay noo tahay annagu waxaan doonaynaa Soomaali iyo annagu dadka faraha badan ee Ameerikaanka hadda jooga Soomaaliya ayay halka ka tageen jabadihi waxa taageeri jiray dawladda Soomaaliyeed waad ogtihiin abaalka ay noo gashay ma gudi karno sidaa daraadeed waxaan doonaynaa in Oromada waa dad wada dhashay dhalashada runta ah meelooyinka la macnaha ay dadku hadda ay ka dhiban yihiin oo ay tiraadeen oo
معناها بريزنت كل الكشنات مصطفى وصوش جاي إن أم بوق أنو دفتي لسوق حي إن الرالي قال إن دون إن أبوير ورمتيس أبو كم حسي هاي شمال لس نفسي ده أبوير وحن دون إن أمريكا إن إريجا معناها شركة إن المانتا إن أم كويشينو دبعت ديني أم فرنو وهي معناها نقل حي أو دولة بوين نوفر كرين إيران شبيها معناها لك الله يسوع عندك حتى بيها ولا وده أب كرين أيها كجرا ميلويم سيدا بالي أو كلا هدان سوق قادرو مركز سيدا درادد وحندونينا هشيس كينان هشيس نبدت أو إلى هاي مثفي اللغة ديجا دب وده جناح صدا أو إسقو إمادة أو إسقور صدا أو إسقح مرا مركورن خاص أنا هنا حدنا سيدا كدرن دت كان هذا جوجا الصومالي ده أوغاسية ده جرادية ده اللي يرد أروما ده غير روده قريده انتبه إن هشينو ومعنى هالدباتة نقول حيسان لما يسنا يان دونينا سيدا درادد واد ما حسن تهين وحوي هذا كان والدين لمن يا واحد يليسان أنك صومالي دو أبال وين بينقول هذا هاي أبال كذي مقودي كرنو يدو سيدا إن هدنا عنها دباتة كلا إياه هذا الكلا لو ما باهنا تبان لك شق يستوي أويري وريا قبصة مالها دقمة قبصة سولا قبصة سايلا كواس وين لك تجين نلما جوغان هد عندهم باود الجوغ سيدا درادة سيدا أيلو تبدأ بايقدم بيا رال هذا غلطهما وكيف تنيف أفان سومالي في دبچوكي يامو وام بيسان تورف وسومالي بيسين نتلمتها وان تاتي في نمني غافرك أو نقر غار إسحاق وانتهي غلطهم فدي غلطهما ركوت إنني كنا ألفان نايشوا برباد غلطهما روح أنواع بريوي روح اللو شيء جيو إن الصومالي أورما ولا عليهن أما تاريخ وذاكان أما ديك وذاكان أما دقن وذاكان روح اللو شيء روح أنواع بريوي نمني صومالي في أورمون أبلا ونجراني تيمان نما لفتن بريئنيف نما وانرجن نما بري لفانرجن أنا وهدان صومالي نهاي ولي بقى حاجة بدو معناها حاجة ندتك أورمادا كوشيتك هاي عنفر معناها وعد كلا لما تحكي لي ذيك على جابان قولي كنيس قرصتين نيو صومالي تاني جرسين عفر إنه راجرا جرنا صومالي إنه جرنا ومتبكوش دون ورنمرسا إسين تدي كومن برامد دي سنجرا نو أكس جرين كينايا أنا بيور كوش أنا كوش نظيف أنا نوتي كوش كل دانغا في نولين إسين دبلتات إنجتشو مربي سومالي هاي بيج برا أنا ولالك وين هاي مركي جمهورية سوماليا وين حرودي دتك كوشتيجا بيج برادر كودا أنا ولالك وين وحوها سومالي ذا حمر بي هاي مركا وحاد شيري حمر إن أفكار سومالي ذا لو قري أفكار أورمادا لو قري إذا عدي أوريس اللي فوري أفكار عنفرت لو قري هو يدا دتك كوشتيجا مركا هاي سومالي بيج برادر مركا هاي كان عندوراس موتوما نانو سوماليا أبوليس قدها ترتي أفان أورمو أجتي تولشاني كابسو أورمو أجتي أوماني أمتا كوشي في هذا قدو هذا كابساوتا سنتورتي يرودوري أرتا أورمو ما تحال وين بعيدك بيج برادر ما أنت مركا قبل ما تيجي كذا قبلية هردا أمو بيج برادرين أبوليس قدان أورمو دا إسين تنهار كاكابا أبان كينيا إسيني أبوليس أنقفن لين إسيني إنان ولا ضلنا ونسوي ولا هالجنة يعني كشفت يوم الله فأنا صدني 4 سنة دجالة مني وان ولا هالجنة الشعب كأورمادا عداس بانو ولا ضعي دي جنة أنا واستدفاع إنه سكوتر سامي مركز كمال بانو كده جنة هاي اسكو دلوا يودي دنين اسكو عدوى أنا هايستي اسكو دفاع تندري مني اسكو مال بانو يعني وسعني حتى كده من اسكو مال بانو سعنينا أنيني كابساوتا دابا الدبلس بافتو أوغادين توري وانليف توري وقاسو الدومي لما أول كابساوتا نكيسة توري أمة أورمو ولين كابساوا توري بكتكتي ديغني بكتكتي دوني بكتكتي نووالاني كان ديدا توري كان كابساوا توري فيس والكتوما بلسوما وان توكو حق أرغتو دوان تيف حق أسانيف ولين لولا توري هنگ أردا إفا كنام بغ أرغني guusha maanta taalan waa wada keenay idinkeligii meedaan keenin waa wada keenay 40 sano 50 sano oo dagaal iyo dhiiga oo dulmiga ku diidanayn baynu maanta guusha dhalinay guusha kushitiku maanta uu gaaray waa tu Soomaaliya iyo Oromo ay wada dhaliyeen way injifanno harda irrageennelle wagga 40 wagga 50 wal wajjin qabsawa wal wajjin lola kan harda irrageenne Oromo qof oo sontaane
injifannoo ummata kuush Somaaleef Oromoon fidde ta'uu isaa akka nu beeytaniif. dulmigii meesha ka jira intuu naqixiyey oo Soomaaliya noo qixiyey oo dibadda noo qixiyey oo gacmaha isqabsanay oo dibadda ka dagaalanay baanu ka adkaanay wanni dhiibbaan nu keessa turre sunini nutis alatti nu baasee biyya ala nu baasee kaambii baqatan nu galchee nu lamaanuu har'a ammoo dhiibbaa sanirraa injifannoodhaan nu hunduu biyya teennatti galuudhaan baga injifannee. colaadda khilaafka Soomaalida iyo Oromada laga dhex abuuray cadow baa abuuray taliskii hore abuurtay dawladda Itoobiya abuurtay Addis Ababa laga abuuray cadowgoodii baa abuuray waa la ogyahay miyaa laga cabsanayaa dembiga Soomaalida iyo Oromada male dawladda Itoobiya abuurtay yoo kanatti deebi'u walitti bu'iitii ummata Somaalee fi Oromoo namni uume Addis Ababa mootummaa Itoophiyaati Addis Ababa uumame irraan sodaannu isaantu uume isaan ka uuman ammoo rakkoo ummata Somaalee fi Oromoo mitiidha. taliskii hore abuuray dadka Soomaalida iyo dadka Oromada dembiga ma ila bulchiinsa duraanitti uume warra duraan bulchuttu uume warra ammaa miti ummata Somaalee fi Oromoo illee rakkoo isaaniitii miti. walaalaan shalay ahayn maantana waan nahay birrina waa ahaanayna ammas obboloowwanii kaleessaas obboloowwanii ammallee obboloowwan keenya itti fufaa obbolummaan keenya itti fufa. kan sidaa aaminsanayn asaga khalad aaminsan oo taariikhdu been u sheegay kan akkanatti amanne ummanni Somaalee waliin dhalatanii ummanni Somaalee fi Oromoo tokko kan amanne inni seenatti kijiba himee uf sobeeya. hadda waxaa ceeb inugu noqon doonta markii taliskii cadowgahaa uu jabay inaan isa sii laynayno taa inaga ceeb inugu soo noqonayso wayta bulchiinsi diinaa ka waliin nu naqu cabe wanni qaanyaa nutti ta'u wayta bulchiinsi diinaa ka waliin nu naqu sun badee ufii amma ufii uf bulchinee wallollee wal dhiigsine yeroo san qaanyaan dhufaa qaaniin kenna. inay inoo yeedhiyaan aan ogolaanna maaha. ammas isaan nu waamanii shira nu keessa xaxanii shira isaan nu waaman kanaan fudhannulleen dogongora. waddaday fureen iyaga inaan kusii soconno maaha. karaa isaan bananillee ammallee karaa dogongoraa sanirra deemulleen dogongora fudhatuu hin qabnu. haddaan sidaa yaalla xaq waxay u leeyihiin inay maamulaan mar kale. ammas yoo karaa isaanii fudhannee ka waan sanirra deebinu taate jarri haqa godhattiyyuu deebitee nu bulchuun eegasi haqa godhatti. marka ceebteenna hoos aan u xallinoo shirka dhaqsi inoogu soo gabagabeeya dadku gacmaha isqabsadaan yaan laynagu sheekaysan waad mahadsantihiin. waan kana nurra akka qaanya qabaatii walgahii keenya nuu guduunfa akka keessatti illee haa mari'annuuya galatoom. duraan dursee babaaroo nageennimadhaan rabag nagaan dhuftan. marka hore bagaad nabad ugu imaaddeen bagaad halkuu imaaddeen. kaardaa nu warri bardheeraa walti naqanii obboleessii garaanaadhaa waladhaa wal ijjeessa turre waaqar nagaa wal nu garsiisi guddoo galatoofadha bag waaqi nagaa wal nu garsiisi. dadkii islaanayay ee laysku keendiray ee waqti badan aan islaanaynay annagoo nabada bagaan isugu imaanay bagaan is aragnay. adoyaat kiyyattin ta'een mana kun nami dubbii jedhii tokko caqasee akka argumiintu waan walimatti walti baate waan Somaaleetti akkan nu godhu Oromootti akkan nu godheef walti baannatti hin fakkaatu. markaan hadalkayga bilaabo waxaan maanta halkan isugu nimid inaan is sheeganno iyadoo ayna ahayn inaan is cafinno oon waxa annaga aan ka hadallo dantannada weeyo. ardi nagaa fuuna nagaa waliin jiraannu nu obboleessa nu garaadhaati walti akka qara akka nu nagaa waliin jiraan tochuuf walti nu yaamanna fakkaata. maanta waxaa la isugu keenyeeray inaan is sheeganno iyadoo ayna ahayn inaan nabadda qaadanno walaaltinimadanadii ka shaqeenno wixii hore ee wixii naga horreeyay inaan sameenno. yoo tan hubannu duubnu akka reefu nami cufti walirra fuudhee dubbatu ummati Somaalee ummati Oromoo obboleessa nam waliin jiraatu nam waliin dhalate nam waliin qubatu nam waliin tiffatu nam waliin obaafatu nam lafta akka irri waliin jiraatu. Soomaalidii Oromadu waa dad wada dhashay dad dhaqan leh dad xad aan lahayn dad wada noolaan jiray dad aanan kala maarmayn inaan nahay sidii hoolka laga sheegay oo kaleeto weeyo. ummati Oromoo kunaaf ka Somaalee hagari wadhakka lafa jira waliin beeku nu keessumatti nami akka Booranaa Haarsii Haarergee warri waldaan geessu kun akka tansa wal beenna obboleeyyummaan keenya kun nama ballees malee namum dhugaa ka waliin dhalat. annaga dadkan xadadka isla degan dadkan gudaha Oromiyaa joogayadoo inaheen annaga Booran iyo Guji Arsi Baali iyo dadkan harar degan si fiican baan isu naqaanaa waan isla xeer dhigannaa waan isla dhaqannaa waan isla dhiignaa wax kasta naga dhaxeeyo si fiican baan isu naqaanaa. nu warra walittaan qubtuma walittaan ku yoo itti keendaan nami abbaa waltin duun nami akaakuu waltin duun kaabaaboon isaa walti dhufeetiin walin been hin jiru. markii haddii aan abtirsanno nimaanan aabbihii ama hooyadii ama adeerkii aan isgaranaynin oon isu abtirsanaynin abtirna aan isgaranaynin ma jiro oo waa dad wada dhashaan nahay. numa obboleessa hadhiigi keen tokko halafeen tokko sen ganni 27
jaan dabre walin nunaqani obboleesi gara haadha wal nyaacha turre. annaga oo sidaa oo kaleeto wada dhashay oo walaalo ayaa 27 sano inta la isku keendiray lana kala gooyay oo cadow la isaga keendhigay. Nuun beelin misoomaan wal nyaachani gara haadha wal waasani naminu radwa qabee nunu rabada khasaara turu nu wanna 27 jaan dabre. annaga 27 sano dadkii wada dhashay walaali intaan is dhacnay intaan is dilay xadkii aan wada dhalasho dhameynay iyo asaasaa la isku keendiri jiray. kharaas khasaaraan sun ganneet dheeraa dabre sun wanni nu khasaarre warri nu khasaars barcumaarra taa'ee numma wal jeesa wal saamna misoom dhaba turre. wax isaana yeelay waa taliskii hore dadkii saa isugu keendiray intay kursiga ku fadhiistaan ayaan annaguna is dhacaynay is dilaynay taa daraaddeed baan horumarna u waynay wax dhaqaale aanan u waynay. aadan teen ta Oromoo ta Somaaleellen yoo sila rakkoon jiraatelli akka waltu dhumne mari'annee rakkoo teen war sila hiiqaatu. xeerkanaga annaga iyo Soomaalida iyo Oromadu xeerkanagu xataa haddaan isku dhacno xeer baan leena waan dhammaysan karaynay. aadan amullee wanni rakkoon tanimee kan negan 27 rakkacha baaneef namu wannu aasisu haan deemnee isa wayimanna. waxa dhibka ka jira uu leeyahay dadkii annaga markii aan xeerkanaga ku dhammaysan lahayn ruuxii isku keendirayay baan wuxuu sheeganaynay muxuu noo dhammaynayaa way isaga isleen isku keendirayay. akkuma ammaasi Oromoo tokkedhutti mannu eegit akkuma ammaasi Oromoo tokkedhu mannu eegit atuu ta eegattanii akka jedhan kaan warrumni walaasis adanu isa walimannee maatis irra eeganna furmaatee eessaa dhufu warraa hujii. sida mammaahda Oromada ay sheegaysana tuug isagun baa wax laga ilaaliya isagun baa wax loo ilaaliyaa ninkii dhammeynaya isku keendirayay iyun baan wuxuu sheeganaynee ilaa isaga shaqadiisa ahayd inuu isku keendire sidee buu wax noogu dhammeynaya. kanaaf waaqin galateeffannaa hawargan 27 dhiigi keennaaf lafee teennaan barcumaar taa'ellee arra qabsoo ilmaan Oromooti qeerroof qarreef qabsaa'ootiif kennanii waaqni dura gorsee jijjiirama dhufne waaqallee galateeffachuu barbaada. ilaahayna waanu madax celinaynaa taliskii saas ahaa isku keendirayay fadhiga ku fadhiyay shaqadiisu ahaa inuu isku keendiro ilaahaygii meeshan ka bixiyay iyo dhalinyaradii kacdoonka sameysay ee meesha taliska ka saartay iyo ilaahay iyaga gargaarayba waanu mahad celinaynaa maanta oo madaxweynayaashanadii si nabad isugu keeneen. anamtu bannaan jechuu barbaadu gabaabdu araarikeen kun araar dhugaa ta'u. waxaan leeyahay anigu hal gaaban heshiiskanagu heshiis dhab oo laabta ka soo goy waa inuu noqdaa. nu walama sadi qof hojjannu. annagu 2-3 aan shaqeyno. warri arnu durta taahunin waan qar konferensi gisee hedduu yaannuun jedhan irraa gornu dubbate. dadkan hadda na hor fadhiya madaxweynayaasha wixii awalna dhihi jiray wax ka duwan bay ka hadleen. gaabdur yoo konferensi walin nu yaaman pirezidaantiin Oromoo dubbata ka Somaalee dubbata. hadda ka hor waan garanaynay labada madaxweyne markay imaadaan kan Oromona wax Oromoo ka hadli kan Soomaalina wax Soomaali buu ka hadli. ar warri lachuu Oromooleen ka Somaaleellen ummat lamaan kanatti obboleeyyan kanaa dubbata. hadda laakiin waxa bedelan labadii madaxweyneba waxay ka hadleen kan Soomaalida ka Oromada labadii shacab oo Oromadii Soomaalida walaala dantooda ay ka hadleen. tuwaan khaayo waaqi fide khaayo ta waaqi nurra qabinna hojiin teen tagarafiixee jijjiiram arri tanaan nu dhufan jabeessuu mal. midda koobaad hadafkan hadda la keenay waa inaan adkeennaa ilaahay baa noo keenay jadwalkii awal jiray ma ahan. waan guddoola dubbatanii. wax badan baad ka hadasheen. na waan guddoo dubbatanii guddoon keessa fuun dhibina min jirtu. wax badan oo dad waaweyn ay ka hadleen wax kale oo ku dareenna ma jirto. waan aan jechuu barbaadee tokko callaa waan aan barbaadu tokkummaa. waxa aan rabo waa midnimo. tokkummaa sun ammoo wanni fiduu qabanu. midnimada waxa keeni karo. amma jante akreef waliin jennetti namni duri nu dhibee kan 27 keessa rakkoo nur dhaqqabde beenne abbaan hin jir jenne. ruuxii hadda ka hor isku keendiray ee dhibka naga dhex abuurayay maadaama uu dhexdanada ka tagay. abbaan sun ammoo nu dura goray abbaan tasaan nu dhufe. ruuxaasi aabbaha xun naga leexday aabba fiican buu ilaahay noo keenay annagoo dhan. ammoo dubbii dharaa doon ta'in dubbii sobaa ta'in dubbii dhugaatiin. hadal been iyadoo ineen hadal xaqa weeye aabbayaal xaqu ilaahay noo keenay. dubbii dhugaatiin nu sobina sobsu nu yorra alabaa sobii kan nu jeesee nu balleessee maatii nu dhowwee ilmee nu dhowwee. hadalka beenta iyo sasabiddu waa hadalkii hadda ka hor isku keendiray oo isku keendhameeyey. lafa dhabnee dhiirsa dhabnee niitiin ilmi dhabdee niitiin dhiirsa dhabdee ilmi abbaa dhabee lafa halee harka qaama dhabne sobisu wani nu tochi sobsuni. beenta iyo been abuurkii dhexdana laga abuuray dumarkii baa nin ku waayay carruurtii baa ku agoonoobay dhul iyo waxaan ku waayna dhaqaalo. ammallee araar
جنة نرار فرا نرار صوبان تين نرار دبين نرار دعاته وكابدي midda kale hadda maanta heshiiska naga waa inuu heshiis run ah oo dhaban noqda heshiis beena waa inuu naga noqonin dhugaasuna moo dhugaa badaratin dar kabtin jari yo badugatin dhugaa kabtin jari dubin sun dhugaan fulan qabattu runtu laakiin ninkii xaq leh xaq baad leedahay ninkii garta lehna garta leedahay in la dhahan bay xaq iyo runta iyo nabadda ku imaan kartaa amma no amma la farkan qabnu laftiteena mani barnoota khatbarata man ko ani sadiyar kan qabnu annaga iskuul 13 iskuul oo yaan haysanin oo dhulkii aan deganay la ka barakacnay tanaafiya mudbisun dhugaa deebisa abba dhugaa xannaafi lafa abba deebisa fi abba dhugaa qabdu dhugaa xannaafi akkasiin dhugaan nu bulchaan ammoo tokkummaa la fudhannee nagaa la fudhannee wani nagaa caala dhibiin hin jirtu waan cuf nagaa dursa galatooma sanin nabadda waan qaadanay wixii runa run noo celiya wixii beenana beena gartana xaqa noo go'aamiya taasaan idin leeyahay mahadsan abdii kara fuulduraa irratti jiru irratti akka namni xiyyeeffatu yaada ijaarsaa kallattii hojii waan nu kennitaniif fedhii keenya waan hubattaniif guddaa galatoomaa ulfaadha isin jechuu barbaada. Biyya kana keessatti shiraan fedhii siyaasaa galmaan gaachuudhaaf tarsiimoo adda addaa gargaaramanii kallattii adda addaatiin waggoottan darbe keessatti hojjetamaa ture. Tarsiimoo adda ta'e miti. Tarsiimoon isaa tokkicha. Uummata addaan qoodu. Oromoo addaan qoodu. Sabaaf sablammii addaan qoodu. Sabaaf sablammii wal nyaachisuu. Kanaan aangorra taa'uu aangorra turu. Tarsiimoon turu. Amma kallattiin hordofnu tarsiimoo diinni nu bocee biyya kana tasgabbii dhorkee qabeenya keenya nyaachaa dhiiga keenya dhugaa lafee keenya caccabsaa ittiin jiraatan kan ittiin sirreessinu tarsiimoon adda ta'e jiru. Tarsiimoon isaa tokkicha, qorichi isaa tokkicha, tokkummaan. Tokkummaan sabaaf sablammoota gidduutti akka dagaagu gochuudhaaf hojjechuudha. Oromoon immoo Somaaleen kanaaf dirqama olaanaa qaba. Mootummaan kanaan dura ture irratti ijaarame. Qabeenya isaa saamuudhaaf, lafa isaa saamuudhaaf, albuuda isaa saamuudhaaf, humna isaa saamuudhaaf irratti ijaarame. Amma garuu mootummaan kun mootummaa isaati. Mootummaa Somaalee fi mootummaa Oromooti. Itoophiyaa akka isaaf ta'utti ijaarrachuudhaaf dirqama qaba. Itoophiyaan nuuf ta'u sana kan ijaaru immoo alaala teenyati miti. Madaa kanaan dura isaan nuuf tolchan sana hooqqanneeti miti. Abbudduu keenya laalati miti. Abbudduu keenya laalu madaan isaan duratti tuman sana hooqqachuu madaa sanaan deebisnee of nyaachuu dhuntaan madaa sana qorfachaa fuulduratti ilaalu fageessinee fuulduratti ilaaluudhaan biyya ofii barbaannu sana akka barbaannutti kan ijaaru. Isaaf immoo karaan itti madaa keenya fayyisnu dhiifama. Jaalala. Kanaan tokkummaa keenya ijaaru kanaan rakkoo nu keessatti uumamaa ture sana bira darbuu qaba. Rakkoon kanaan dura diinni nutti uumaa ture sun deebi'een uumama taanaan nutu warra qaanii ta'a. Nutu warra salphinaa ta'a. Dhugaafuu diinni nu tuffatee walitti nu buusaa ture sun kaayyoo isaatu galma gaafa. Akka kaayyoon diinni nu gidduutti uumee addaan nu qoodee jiraachuudhaaf deemaa ture sana akka galma hin geenye dhiifamaan jaalalaan tokkummaatti deebi'uu wal qabachuu madaa keenya kaleessaa sana irraanfachuutu nurra jiraata. Akkuma Oromoon bishaan dabarte deebisanii waraaban jedhu kan dabarte sanaan duubatti hidhamnee deemuu hin qabnu. Kan darbe san irraa barannee fuulduratti deemuudha. Kan darbe san irraa barannee fuulduratti harkaanfachuudha. Kana keessatti immoo dhugaan akka dabuufi miti. Dhugaan dabuu hin danda'u. Dhugaadhaan araaramna. Dhugaadhaan ceena. Dhugaadhaan wal qabannee deemna. Dhugaadhaan ce'uudhaaf dhiifamni dursuu qaba. Dhugaadhaan ce'uudhaaf jaalalli dursuu qaba. Dhugaadhaan ce'uudhaaf walitti fayyuu garaa keessaa walitti fayyuutu nurra jiraata. Kanaafuu shira diinni nurratti xaxaa ture sana boqonnaan isaa cufamuu qaba. Ani har'a Oromoof Somaaleen diinni shiratti xaxe sana cufeeraa jedhe naman.
akka mootummaa naannoo Oromiyaatti afaan Somaalee barsiisuu, afaan Somaalee gabbisuudhaaf murteessineet kan jiru. Miidiyaa keenya OMN yeroo gabaabaatti sagantaa afaan Somaalee jalqaba. Aadaa, duudhaa ummata Somaalee Oromoon baruutu irra jiraata. Somaalee caala namni Oromootti siqu hin jiru. Kanaaf afaan Somaalee barachuun, afaan Somaalee beekuun, afaan Somaalee akka gabbatu gochuun, eenyummaan Somaalee akka dagaagu gochuun dirqama Oromooti. Bara dukkanaa sana afaan Oromoo reediyoo cabsa kaanatu nuun jedhu ummanni Somaalee garuu nu deeggaree afaan Oromoo akka dhaga'amu godhu. Bara kana immoo akka hangafaatti gahee hangafummaa keenyan taphanna afaan Somaalee aadaa Somaalee hin dagaagsinu. Kanarratti cimnee hojjenna akka biyya. Kanaaf Somaalee fi Oromoo nagaa qofa hin taane aadaadhaan duudhaadhaan walitti irratti cimsinee hojjechuu qabna. Yaada Oromoo Somaalee hubachuu yaada Somaalee isaaf immoo miidiyaadhaan duudhaadhaan afaan walitti baay'ee murteessaadhaan cimsinee kan hojjennu ta'a. Oromoo Somaalee gidduutti misoomni dhufuutu irra jiraata. Misoomuu qaba Oromoo Somaalee. Daandiiwwan cufaman kaleessa banamaniiru amma cufaman deebi'anii. Jaarsoleen biyyaa ugaazonni qeerroon qarreen daandii baname kana ni tiksaa misoomni daldalli cimee itti fufa. Pirezidaantiin naannoo Somaalees obbo Mustafeen yeroo asii deebi'an daandiidhaan deebi'u uummanni keenya Harargee Bahaa Harargee Lixaa simannaa olaanaadhaan iddoo hundatti akka simatee daandiidhaan isaan galchuun isin gaafata. Daandiidhaan hangala jedhanii jiranii hin galchisamti Oromoo. Ammaan booda qaamni daandii cufu, qaamni madaa uumu ergamtoota warra kaleessati. Ammaan booda konkolaataa Somaaleedhaa dhufu, gaala Somaaleedhaa dhufu, qabeenya Somaaleedhaa dhufutti kan bu'u diina Oromooti. Oromoo ta'uu hin danda'u. Kaleessa warri sana godhani xaragamanii ba'an qabsoo keenya. Har'a immoo gochaa isaanii nu hin raawwannu ofii keenyaaf harka keenyaan. Gochaan daandii cufuu, gochaan wal miidhuu sun kan jaraati. Jara ofirraa galchine ummata obbolaa keenya faana fuulduratti misoomuu irratti cimsinee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kanaafuu daandii banuu, daldala cimsuun, walitti dhufeenya gabbisuun karaa lachuutinuu cimee itti fufuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Gama biraatiin mootummaa federaalaa faana daandii karaa gaara mul'ataa giraawwadhaan asii gadee Somaaleetti bahu, daandii karaa roobeerraa ginniiriin Somaaleetti ce'u, daandii nageelleerraa Somaaleetti ce'u, daandii karaa hundaan ummata Somaaleef ummata Oromoo walitti hidhan daandii oo dandeenya asfaaltii oo dadhabne immoo akkuma ta'etti makiinaa kan irra fuqooqtu wal harka wal qabannee ni ijaarra. Daandii kan cufamu miti kan dabalataa banaa deemu. Bakka namni irra deemne irratti daandiin ijaaramaa beekan dura. Bakka qabeenyi hin jirretti daandiin ijaaramaa beekan. Ammaan booda garuu mootummaa naannoo Somaalee faana waliin taanee mootummaa federaalaas akka daandiiwwan kana banu cimsinee ni hojjenna. Rabbis nu gargaaraa karaawwan kana bannee misooma naannoo sana jiru, qabeenya naannoo sana jiru gabaatti dhiyeessu. Oromoon Somaalee akka itti daldalatu, akka biyya alaatti ergatu, Somaalee akka Oromootti daldalatu, akka ol dhufu haala mijeessuudhaaf bu'uuraalee misoomaa bal'isuudhaaf cimsinee kan hojjennu ta'a. Inni kan biraa jallisiidha. Jallisiidhaan lagoota Oromoo fi Somaalee gidduu yaa'an, Oromoo irraa Somaaleetti yaa'an jallisiidhaan misoomsuu, caalmatti qabeenya akka horatamu halkanii guyyaa hojjechuun irra jiraata. Projektoonni qoratamanii dhuman jiru isa hojjennee Oromoo fi Somaalee walitti hidhuudhaaf caalmatti kan hojjennu ta'a jechaadha. Gama biraatiin ummatoota lamaa walitti hidhuudhaaf mariin asitti jalqabame kun akkuma sila abbootiin kaasan
sadarkaa godinaatti kan itti fufu ta'a, sadarkaa aanaatti kan itti fufu ta'a, sadarkaa gandaatti amma dakaatti uummata Sumaalee faana iddoo hundatti mariin ni gaggeeffama. Marii kanaanis caalmatti walitti dhufeenya keenya kan gabbisu duudhaawwan diinni nu gidduudhaa cabsuu barbaade sana kan deebisneetti suphinu walitti dhufeenya ummatoota lamaanii caalmatti kan ittiin gabbisu goonee itti gargaaramna. Isarratti marii kan cimsinu ta'a. Qaamni kallattii adda addaatiin immoo walitti dhufeenya kan diigee fayyadamuu barbaadu. Ammas walitti bu'iinsa fiduu barbaadoo jiraate immoo olaantummaa seeraa mootummaan naannoo lameenuu hin kabachiisu. Qaama nu gidduu deemee caasaa nu gidduu deemee walitti buusuudhaaf hojjetoo jiraate xaragnee baasu. Kanarratti halkanii guyyaa hojjenna jechaadha. Qaamni nageenya keessattuu humni ittisa biyyaa halkanii guyyaadha kan uummata lamaan kana gidduu kanaan dura kaan meeshaa godhatee ittiin diiguudhaaf deemaa ture amma gaggeessitoonni jiran caalmatti humna ittisa biyyaatiin humna nageenya federaalaa hundaan walitti dhufeenya kana cimsuudhaaf rakkoolee kana gidduutti jiran sirreessuudhaaf caalmatti hojjetamaati kan jiru. Sana sirriitti akka carraatti itti fayyadamnee gabbisnee nageenya waaraa akka jiraatu itti fufinsa qabu akka mirkanaa'u qaamoleen immoo kana walitti buusanii sadarkaa adda addaatti itti fayyadamuu barbaadan immoo akka karaa qabatan halkanii guyyaa in hojjennaa. Kanaafuu olaantummaa seeraa kabachiisuun caalmatti kan mirkanaa'u ta'a. Ummatoota kallattii adda addaatiin gama keenyaan gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin ummata Sumaalee Oromoo keessaa buqqee deemee yoo jiraate halkanii guyyaa hojjennee waan qabnu qabeenya qabnu dhangalaasnee obboleewwan keenya qe'ee isaaniitti deebisnaa. Kan abbootii gadaa faana caasaa sadarkaa jiru faana waliin kan hojjennu ta'a. Oromoon deebisee hin qubachiisaa jechaadha. Kanaaf wanti barbaadnu obboleewwan keenya nuuf deebisaa jennaa jechaadha mootummaa naannoo Sumaaleetiin. Caasaan rakkoolee sadarkaa adda addaatti amma mana keessaa ka'an immoo akka hiikamu koree waliinii hundeessinee caalmatti abbootiin gadaas ugaazonnis kan keessatti hirmaataniin rakkoolee dakatti jiran lafarra jiran hiikaatti kan deemu. Hundaa ol garuu uummata Oromoos uummata Sumaaleedhaaf kanan dabarsuu barbaadu rakkoon kamuu uumamuu danda'a. Rakkoo kamuu uumame ammaan booda meeshaadhaan qawwee walitti dha'uudhaan dhiiga jigsuudhaan hin hiiku. Ammaan booda rakkoon kamiyyoo jiraate furmaanni isaa gatteenyee mari'achuu. Ammaan booda walitti dubbachuu. Mariidhaan hiikuu. Gonkumayyuu walitti bu'iinsi akka uumamu dhiigni akka dhangala'u karra banuun nurra hin jiraatu. Tokko taanee mari'annee gatteenyee ilaa filaameedhaan rakkoolee jiran hiikuudha. Rakkooleen adda addaa dhaloota kanaan hiikamanii dhumne jiru. Hiyyummaa hamaa keessa jiru. Rakkoo adda addaa keessa jiru. Hiiknee fixuu hin dandeenye. Rakkoolee kana garuu dhaawataan akka hiikaman. Walitti dhufeenyi garuu akka cimaa deemu. Rakkoolee fi wal hubannaa dhabuu jiran immoo mariidhaan akka hiikamaa deeman gochuu danda'u nurra jiraata. Yoo rakkoon tokko dhufuudhaaf jedhe dafnee karaa mariitti, dafnee karaa walitti dubbachuutti deemu nurra jiraata. Isa kana keessattuu abbootiin gadaa, ugaazonni, abbootiin amantaa, jaarsi biyyaa, dargaggoon qeerroon mariidhaaf dursa kennuu qaba. Uummanni Oromoof uummanni Sumaalee tokko ta'uu taanaan biyyi kun tokko ta'uu hin dandeessu. Gaafa Afrikaan tokko ta'uu hin danda'u. Utubaan biyya kanaa, utubaan tokkummaa biyya kanaa uummatoota lamaan kan. Utubaan tokkummaa Afrikaa gaafa Afrikaa uummatoota lamaan kan. Carraa hedduu qabna yoo daldalle carraa hedduu qabna qabeenya hedduu qabna misoomuu dandeenya. Isaaf immoo tokkummaan nageenyi baay'ee murteessan. Tokkummaaf nageenyaaf immoo wal dhibdeen hambisuun hin danda'amu. Wal dhibdee dhufurratti garuu mariidhaan hiikuu, walitti bu'iinsatti deemuu dhiisuu, gatta'anii mariidhaan dubbii ilaaluutu dursuutu irra jiraata jechuudha. Kana yoo goone halkanii guyyaa hojjechuu dandeenya. Kanan goonu taanaan garuu hawwii warra nu bitanii nu dhiitanii nurra jiraachuu barbaadan sanii galmaan geenye.
filannoon uummata Somaalees filannoon uummata Oromoos hawwii warra duraan nu dhiitanii nu keessa jiraachuu nurra jiraachuu barbaadan saniin ta'u. Hawwii isaanii galmaan geenya. Kanaafuu hawwii isaanii akka galmaan geenye tokko taanee kallattii hundaan tokkummaa keenya cimsinee wal dhaggeeffannee kaayyoo nu harka jiru galmaan gahuu danda'utu nurra jiraata. Siyaasa biyyattii siyaasa giddugalaa keessatti gaheen uummanni Somaalee qabu akka cimu uummanni Somaalee akkuma uummattoota biroo gahee isa fakkaatu akka bahuu danda'u akkuma amma jalqabee akka cimsee Itoophiyaa ijaaruu keessatti gahee isaa akka bahuu danda'u halkanii guyyaa hojjennaa akka warra kaanii nuyi Somaaleen amma Itoophiyaawummaa isaa mirkaneessee hin jiru duruu Itoophiyaawummaadha namni mirkaneessuuf hin jiru. Warri tokko tokko akka ofii sartifikeetii Itoophiyaawummaa namaa firanii Oromoon Itoophiyaawummaa isaa mirkaneeffate Somaaleen Itoophiyaawummaa isaa mirkaneeffate jiru. Isa kanaaf iddoon qabu. Somaalee malee Oromoo malee Itoophiyaan jiraattu hin jirtu. Kanaafuu gahee siyaasaa dinagdee Itoophiyaa keessatti uummanni Somaalee bahuu qabu akka cimeetti fufu akka amma jalqabee kanatti akka cimu gahee isaa akka bahatu siyaasa fiixee oduun taane siyaasa gidduu keessatti gahee isaa akka taphatu uummanni Oromoos akkuma kaleessaa uummata Somaalee faana ni hojjeta ni qabsaa akkuma kaleessaa abbootiin keenya qabsaa'onni kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa Baaroo Tumsaa kanneen akka Waaqoo Guutuu hunduu qabsaa'anitti darban san galmaan gahuudhaaf harka wal qabannee kaleessa diina cabsuudhaaf walitti dhiyeessinee bosonatti tokkummaadhaan uummanni Somaalee nu deeggaree qabsaa'aa turre har'a garuu injifannoon nu harka jira gadaan kan keenya isa gargaaramnee uummata Somaalee fi uummata Oromoo caalmatti tokko goonee akka inni injifatu akka inni fuulduratti tarkaanfatu halkanii guyyaa hojjechuun dura jiraata. Sabaaf sablammoota uummattoota biroo faanas caalmatti tokkummaa keenya cimsuu qabna. Wal qoodiinsaan biyya hoogganuu yaaluun karaa warra gowwootaati. Karaa warra gowwootaa immoo waa hunda gargaaramanii fulla'uu hin dandeenye. Qoodanii uummata addaan qoodanii biyya bulchuudhaaf yaalaniiru milkaa'uu hin dandeenye. Karaa warra gowwaa sana nu hordofnu. Karaa nu hordofnu karaa tokkummaati. Karaa jaalalaati. Sabaaf sablammii hunda tokko goonee jaalalaan rakkoolee kaleessa jiran bira dabarree caalmatti uummanni Oromoo fi uummanni Somaalee sabaaf sablammoota uummattoota biyya kanaa caalmatti tokko gochuudhaan Itoophiyaan akka badhaatu Itoophiyaan keessatti hunduu walqixxummaadhaan tokkummaadhaan akka jiraatu badhaadhinni akka mirkanaa'u Itoophiyaawummaan kan itti qaana'amu hin taane kan itti boonamu akka ta'u tokkummaan Itoophiyaa caalmatti akka cimu haqni dinagdeen badhaadhinni dimokiraasiin Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatu nageenyi akka caalmatti mirkanaa'aa deemu gaafa Afrikaa irrattis addunyaa irrattis injifannoowwan fiduu jalqabne kana akka caalmatti ceesisnu walitti dhufeenya kana sirriitti cimsuun dura jiraataa isa kana gochuudhaaf uummanni Oromoo fi uummanni Somaalee gahee hangafummaa qabu gahee hangafummaa isaanii kan bahuu jalqabaniiru isa kana cimsanii itti fufuutu dura jiraata. Dhaabbileen siyaasaas akkuma amma hoggansi ONLF kaasan dhaabbileen siyaasaas kaanis walitti dhufeenya uummataa kana irratti caalmatti cimsanii hojjechuutu irra jiraataa dhaamsa jedhu dabarsuu fi uummata Somaalee baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajna walitti dhufeenyi kun sirriitti caalmatti cimaa gaafa immoo obbo Pirezidaantii Mustafee nu waaman Jijjigaalee ni dhufnaa iddoo hunda hin deemnaa har'aa booda garuu daldalli sochii hundumtu cimee kan itti fufu ta'a galatoomaa ulfaadhaa isin jaalannaa qe'ee keessanitti dhuftanii qe'ee keessan jirtu har'umaan galinaa xiqqoo bubbulaa Finfinneetti solcaa bakka jirtan hundatti isin keessummeessinaa isin faana jirraa injifannoon uummata Oromoo fi uummata Somaalee caalmatti injifannoo olaanaatti ce'uudhaaf kan itti fufu ta'a galatoomaa ulfaadhaa. Waan ati jettee walii gala. بسم الله الرحمن الرحيم كل فرينتي هذا الكبير وضع شمال السؤالين وضع تشويه كمان فرين لحي الدولة دولة الصومالية وحساك اللي هذا يسوق وروني سباعي
waxaa kaloo aad ugu dheeraaday in maanta dowladda jirta ay tahay dowlad Soomaaliya iyo Oromo ay maaragtay haddii qacanta isqabsadaan wax weyn ka yihiin dowladooda inay tahay haddii hadda ka hor laga carari jiray Itoobiyaanimada in maanta meel looga carara ayay jirin iyo xooga saaray oo inagii aynu leenahay oo leeyahay inagii baa haddii cid ka cararayso cid kale ka cararto sidaas uu soo bandhigay أنا waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob kale ilaa saaka waa laga hadlay arrinta wadaadnimada Soomaalida iyo Oromada waqti dheer ku bixin mayno intaas dadku way ogyihiin way muuqataa halkan ninka marka gacanta dadku ay taagaan qofka aad siinayso dadka dhar gaar ah soo xidhay marka laga tago ma kala garan kartid ku yahay taas tuka badan oo cadaymo runtii ma jirto xogaa waxaana jira nidaamkii hore haddii laga tegey wuxuu diray in laga dhigo arrintan arrin qarax ka ah oo u sahashay iyagoo ujeedooyinka lahayd sababta xitaa la isu direeyey ma ahayn oo keliya in Soomaaliya iyo Oromo culuudaan waxay ahayd in dhammaan wax maanta jira una jirin oo saas u muuqdo waddanku waxay rabaan ay ku shiraan taa haddii laga tago anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo hal qodob oo ah propagando xoog badan oo aan ahayn propaganda bilaabatay 3 sano ka hor waan ogahay markaan sidaa leenahay in loo qaadan karo inaan iska galayno dadka Oromada inaan iska galayno loo qaadan karo waxaan rabnaa inaan xaqiiqo u hadlo cidna iskama galayno cidna ka dhegeysanayno laakiin runta inuu sheego fiican tahay intii hadda muddadii kooxdii hore waddanka ay haysatay waxay aad uga shaqayn jirtay formulayaal ama khidad aan waddanka lagu sii haysto waxaa ka mid ahaa marka hore in madaxa la isu geliyo Oromada iyo Axmaarada sadowtii oo lagu tilmaamo inay yihiin dab iyo caws oo kale wax isdhexgeli kara lana kala ilaaliyo mar walba waxaa kaloo jirtay in dadka kale ee Itoobiyaanka ah loogu sawiro Oromadu inay tahay dad aan waxba maamuli karin taasna way jirtay Oromo waxba maamuli karto waxaa kaloo gaar ahaan Soomaalida lagu soo wariyay ilaa haddana socota in Oromo ay tahay dad dhul balaarsi raadinaya oo raba ilaa iyo sheeganaya ilaa iyo Muqdisho ilaa iyo Boosaaso ilaa iyo Berbera sheeganaya arrimaha noocaasi maadaama jiraan arrimo laga hadlo oo mar walba la sheego haddaan miiska la soo saarin waxay yihiin kuwa laga heshin kara kow cid walba cid xaq jira oo wax sheegata ama fikir khaldan wadata ku jirta qowmiyad kasta Soomaalida inaga dhexdeeda dad waxa ilaa hadda jiray sheegin jiray ilaa halka magaalada hadda aan joogno hadaan la dhigaa ilaa hada Soomaali baa dad yaba inuu jirto shalay baa markii sidaa la way jiri karaa marka dad iyaguna isu soo wari karaa inta taariikhda raacaan meelahaas anaga laakiin aqlabiyada siyaasiyiinta ururada oo Oromada ee anigu aan la sheekaystay ama anigu aan shakhsiyan waxay ku qanacsan yihiin in cid walba meesha lagu ixtiraamo lana wada noolaa waxaan raacayna marka waa fikirkaas weyn fikirka xaq jirka ma raacay waxaa fikirka aad uga shaqeeyay oo fikirkaas uu yahay mid keliya aan ka jirin deegaankeena wuxuu fikir la gaarsiiyey ilaa Soomaaliya anigu intaan ka shaqeynayay Muqdisho dooda ugu badan ee siyaasiyiinta Soomaaliya la geli jiray waxay ahayd hadday Oromo Itoobiya qabsato arday inaga la qabsata oo kala fikirkaas Oromophobia waxay fikir aad loo balaadiyo oo loo sheegay horta marka ugu horeysa in kaas laga qabo marka sida la leeyahay ma aha macnaheedu in meelaha qaarkood isqabsiyo ay leeyihiin isqabsiyada laftigooda si cilmiyeysan waa in loo eego maxay ka bilowdeen si cadaalad inda Soomaaliyeed iyo inda Oromo midna in lagu eego ma baahna waxay u baahan yihiin in lagu eego indo bini aadam lagu eego inda cadaaladeed oo leeyahay meesha maxaa la isku haystaa maxaa ka jira dhibaatada maxaa kiciyay sidee hadda ku bilaabatay sida haddii loo eego waa la xallin karaa ethnocentric haddaan noqon ethnocentric macnaha inaad wax walba ka eegto interestiga qowmiyadaada keliya anu Soomaali baan ahay cadaaladda waxba igama gelin wanaagga waxba igama gelin meeshan reerkana waa inu qaataa ama anu Oromo ahay cadaaladda waxba igama gelin sida haddii la yidhahdo ma heshiin haddii cadaaladda iyo wanaagga iyo bini'aadnimada laga eego taariikh meel kastoo la isku haysto taariikhdeeda waa la yahay waa lagu kala bixi karaa waa lagu heshiin karaa ama ku wada noolaano ama kala caabusan wax adag ma cidda maanta ku fikiraysa shacab halkan intuu ka duulo ilaa iyo jamhuuriyadda kala tegaya waxaan qabaa inay tahay cid
أما تقوم وحبا فهمين أما يجين تبكي وأدري تجري سياسات ناس لفينا هاي إن عداوة الوسط في رمضان تاس واحد يصير هو يزيد خلكي لكن أرمادي وإسماعيل مسيد ورجال صوت عليه وهربت إلى الوتر في توجه كان نقطة أيه بلا هذا درس في الوتر إنه كلير ما إنه كلير ما يعني سيدوا الوتر جيروا الوتر وقرا الوتر برنامج نوع عسكر بالوتر وهذا برنامج كده هذا حقيقة اللي بتدومون نقول وين يبركين تقول كذي أرمادا وحاط العبين ديان كدتك معمولي ديان الصومالي كدتك معمولي يا بلا لكن أرمادا وحرمين وقعتوا دتك إن أرمادا بركيان أما لايان بالعبين وهاي دت مركي هراء دت كودي عمري وجودي وبركيها تايل اللي وقعنا بنيهم دت صومالي كتبتوريا بنتي بيننا والله صعطان لباكم يلحدي كارهان لباكم يلحدي تاريخ عتاق القبل بعضه تيجان كنا إلا سمين إلى اليو بوليسات أو تشديس مثل سمين يهرب رجالي هرب واستعماله هذا شوين بشوف وحدين معناها قضاء بعض على اليو بوليس صوماليا السمين تذكر السكوتر اللحن السوقي وأمريكي يقول في تاريخ الصومالية تأمل خصوصا ولصوت الله كوني سلام والكوني أفريقي قبل الصوماليات وقصلوا سبلا وقصلوا أولياء علماء أبيان سلاطين حبس يحدود الوجود وحاول كمل قرأت حسن المختار قرأت حاجة إحسان الوجود ولوتي قوة كمل وفرطان ولين وقرأت ساس أنتي صومالي وإثيوبيا كانت صغيرة حنسوقي يدوليتي يبركعينتي أي قصة في الحكومات دي حتى كوه وتك معمولي ستغير تنتصر عدكسر اسمه حتى تنجي مصر حتى تنجي مصر أنا مركز اللي حبش كذا صوب الله يدرك السرعة مركز أنا حاجة هذا أنا نروح ندرك نصنع قناة حيوان يدرك درك جاء الشيء يلو تجارب نورث إثيوبيا أولي وحاكله مسلميني حاكل واقي أي كعيل وهذا حاكل تطبرون كل عيبات وعندهم بيسوي سنتركا ينورث إيست كذا تكون وراء الصومالي ده واحد درك سوق قاري تجارب الصومالي إثيوبيا ما كل عين قحي رايد القحي وتجارب نوع علمي يسمى شعب كان دبادو كيسد مركز الله يبغى قبلها التصوير ويا شبابين هو من أساس سوق قاري كلامين أنا واحد أرجع نوعها ونبابية ونلاقي ومرنا أن نلومي قرآن TPLF ملاحظة الهجامي سيفور كها يتطلع على تذكر نقلي وحنا نلومي لما واحد سنة لقاني أما إذا كجرا وين كجرا أنا ما تعرف أنا يجا أرجع نوعها دلقنا يجا هاي ولا لوتي لما تنقل وقف ورليا وصوماليا أيام يعبد لما تنقل ولوتي طلق سيدو دميس والوقتي هذا حبسية الجلوية اللي كان واحد يتوجه في عينه ترتي واحد مسلمي آخر دميسين يقول ينون ديبان أرمو ولا لنا مسلم دخل معي أي نقول ديبان عيب واحد غير واحد نسيبنا على توارث صوت المان استدي يسوق عدين نقطة قبيلة الصومالية والمان تسلين يا جد وكلاهين وحين عيبون عيب وحنو بعنا هنا كم بدونه وأن تذكر رمضان الله من ولاره أن سود وينه أن قالها أن مرتي شوي لانسون وحبنا وخيرات أو قليل حيستان وحبنا وخيرات إنه حسنا أدوك أنا أمد كلية هو ضيق كتابته إنه هو هنا يجي إلى يوم هيا إنه على مقالة هذا ما أنت شغله كمان صوماليا هنا أدام كمان صوماليا هذه أوروبية صوماليا يجين على بيقحان وكبحنا مش يا هديه وإيش كهي بدأت من عيلة الصومالية وصوت فيها مش مملي كمانان أورما كنا تجيء يو قبل ده يو جودي يو بوساسو يهجيس يا إلهنا إيمان بعدين أورما إلهنا شعب الصومالي جدوا إلهنا تاسوح الموتين سات شعب الصومالي يورمو إلى وداليه لكن حمو كي عين ضد سامي وأكيد هي تذكر كود لله وحنو بعدنا هاي تذكر كود لله إنتي أما أورمها أم صوماليها سكار إن البرنامج يسمونه أنفسنا سيقولوا الحمد لله صومالي وأيو
dadkii barakacay weynoonkii fursad bay haystaan in noloshooda dib ay u sameeyaan laakiin dadkii dhintay iyo qoysaskooda la laayay kuwaas ma samrayaan kumana qanacayaan Soomaali iyo Oromo heshiisay qofka walaalkii iyo aabihii ka maqan yahay kuwa waxaan u baahanahay waan ka heshiinay madaxweynaha waan kala hadlay inaan fan gaar u samayno nafta na soo celin karo laakiin dib in maaragtay noloshooda loo soo celiyo cid walbana loo muujiyo wixii lagu dilay inuu ahayn siyaasad ka timid ama Oromo ama Soomaali ee ahayd siyaasad ka timid dadkii caalamiga ah ee meesha joogaystay taa ayaan u caddaynaa miina ta kale meesha qaal waxa weeye annaga Soomaali ahaan Ethiopia dowladda ka jirta dowladihii ka jirtay waa ogtihiin halkan kaga jirnay iyo sida ay ahayn iyo qaabkay u noolay kulli wada socota maanta fursad waxaan haysanaa inaan siyaasadda centerka Ethiopia aan ka ciyaarno door fiican aan ka ciyaarno taas kow waxaa loo baahan yahay inaan dhexdeena khilaafaadka jira xalino laba sida ay u xalliso Oromo waa kaga dayar iyadoo 50 milyan oo naga magaranaysaa kala duwanaanshaha ciise diin ahaan xitaa kala duwan maanta inaan iyaga kaga dayarno midnimada ay keeneen Soomaalida ku tahay waa kow laba inaan dadka jaarka nahay Oromada walaalna aan la heshiino ودقال أهم سياسة أهم يوم بوجه أهم عن إسكاشن يا ربنا إسكاشن هذه يجوا وقتنين نجا وقتنين سنة لكن أنا واحد نقول هذا إن الجيران حقوق بولي كشقين يا إن أوروما الصومالية عدو ومس وبروباغندا دي وروفوبيا دي تلابتين صدق صدق إلا حتى سيولا واستعمالها عدوي حتى ما أنت تقدر حبة تعرض حصوص أسرار حبة حصول وجه سوق عبتها لو قول سوق عبد يأتي وين الحمية تحسنا كشف الوالدين أنت استنع ما يحتمل مطلوب من الإحباطة ما أنت ميل تذكر رمادي أيضا تقع كان مدير السومالي بيجي ميل مدير السومالي ده تكتم وأبوه ربي أسرع شعب كذا أسرع استحقاق كذا كذا آد مقبوف حسنا إلى تاسي جدو تذكر سومالي ده ما كلام كذا أشخاص لا يربح عيا oo wiliba ka imanaya dadkii dhalinyarada ahaa wiliba dadka odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo midmay hadda ka hor waxaan soo qaadanayaa maamulkii ka jiray Oromiya isbedelka keenay lama magarsaas iyo ay hogaaminayeen Dr. Abiy waxay tusaale u yihiin in haddii xitaa nidaam cadaadis ay u dhex jirto dadka u dabaqato dadka iyaguna ku dhaqanayaan maanta hogaamin sax loo arkaa yadi waa lagu telefishin innaga hogaamintii Soomaalida ahayd meesha joogto waxay noqotay hogaamin caamil ah oo cid kale u shaqeysa si shay u shaqeeya ilaa marka taasi annagana wanaga joognana aan sida ay iyagu ay yeeleen oo inagu ay yeelo shacabkana u shaqeeyo shacabkana waxaan ku shaqeynaa inuu noqdo inaan dantana waxay ku jirta garno dantana waxay ku jirta Soomaali iyo Oromo inaan midayno وسينا كلها سنة ما وجدنا دانتا الصومالية بجد وعلوم بابا يا تيكلي ودانتا انت عليه وراها الاسبوع كانوا أبي وراء بسبيلي تاينا نبقى إن إثيوبيا وحلوم يدوريا ما هاي عثر الموتون وحلوم يدوريا وحوي دانتا علينا هاي إن نار صوت عصمه تذكر كلامنا واحد إنه عن إحدينا فريق يجرى ويفرين صوماليا كلية ما اليوم كان إثيوبيا كان إن يجرى حق ولا يجرى كل البلاد بنا قفوا فوق بلاد الاحترام ودنا أنا هم رأيتهم بشوي صوماليا بشوي أوروما بشوي حمارة بشوي قومية كلا شوي كل أربعة تذكر ميرو مستحكم الدنيا عاصمته هي كينيا تذكر استحكام ما كان مو رأيتي كان مسؤولنا هاي كم بان أنا قريسا احترام أما كان بهولادنا تذكر بناء آدم قولا إلهي بأبوي دينتي دونها شركة كلامي دونها هي شركة حضارات ووضع نغلق يركوكا لكن هو ما أنك هذا اللي حتى على فرده وهو أي العلم الإسكتي هو درجة هذا على يسوعي وضرب رسم البلاد الصومالية الأرضية سوكشة وحصلها عين اختلفوا كيمياء أو صومالية أو الحين أو صومالية حاجة صف أو كعين كاسي قامي وقف ورموا كيف عيسانية إلى يبدي تاني ويبقى قصير تاني عيسانية استحدث هذا قارنا سبيل وياه تاريخها ما أنت فرصة رئيسنا فرصة رئيسنا haddii labada shacab aan isku soo dhaweyno waxay noqonaysaa mid ka faa'iidaysano waxaan nahay dad isku taariikh iyagana waa lagu gumaysanay innagana waa lagu gumaysanay labadeena gumaysan ku jira ilaa hadda ayaa inoo sheegtaa Oromo Soomaali gumaysatay isku dhac halka laga tago meel ay Oromo ay Soomaali ku gumaysatay oo ay isticmaal ku ahayd haddii jirto hal shay
ولي هذه يجري وحيحاول عن فصاصينه عن والموت قربانه وقوة هذا سين كان مير سومالي أورمو بيسيتن ميجوت لبض وقت توما بها اسمه تاريخ بنا هذا الفعل لنا هنا وأنا نقولونه كل كين يوم ما كين ما مولنا دقن كين وبلا فنانا ديمقراطية أنواع الشغل ما أنت كان وقسم ما أنت إثيوبيا ويكفي عنها الشرسات ولوتي إذا أنا كل أوبايا يهوي النبض يحرية ينظر أوبايا نبضي يحرية لغاية واقصة عد ما أنت كعصام استهلاك كاسون يا رجل يا بيجو ولوجي ترانسفورميشنال وي تشينج على إثيوبيا حاصل اسمه والإبل بدون واحد كعاي وواحد أدوبنا على الكاب واحد غير كلامه سوق عيدا يدعوا بلا كلامه وحاسيه وضع مدتكي ديدنات فجر باكش عيني وأنا تبع إلى هذه المكان سبب السياسات وهي تعليق لما كاس وحنا نفينا عنهم إن نسيح وجيو ولا تعليقه اللي يقول مثلا مركب وحنا اليوم هنقينا سودويت وهذا هاي كالقاع كالهاي قلبي كاتمين شعب أورمو اليوم يجي ولا له الصومالي إلا يشر بابين أو وضاي جرو ملو بسيط سوي ولا تيسي وحمود أنه إن شاء الله ديالي وقفت كلمة أوروبيا وكحينه وإلا إنه ما تقولشي تجيء قبلها وقدري أفضل وقدر كل أنجيل وصوص وأنصح أيامنا إن يوضي عليها ما أوروبيا يعني وهذا هو إلا شيء وهذا كي عن سبيل مدحينه وأمري مجال أدامة ما كأدامة ما دامه ما إنه أقول بدن مجالها مجال تجيء عاوية وشديد بلاش مسميان لانيا وهذا أكيد لانيا اليوم كلها بلاش مسميان هذا كل شيء نحن نقول أسبوع سيدي نوع نور الرواية إن مليحة تا دويسة يتدويسة لكنه أوروبيا لدود هيبيو عن كلا هذا وحاول تي إلا حلو حكاية إن يرجونايا وموجودة إن أديار من استحقاق القانون الصومالي يجري مركلة تركيب بركعياشها رسول تركيبي دجاج كينا يوم ويتصور بركعي دجاج كورني الله وحمسوي دجاج صارتها إن يجا حوارة مهتدين وكشفين وحنا مصممين دون الفيديو على مهاس سيدنا كريدون وحنا آدي ما تنسوا ويننا فقارن وأهرنا يصير صعود وقبض الدرة وقبض ما تنتجها وقبض إلا سيدي وشيء أبغاها كفدين إلا يهير قبلين كرسيو تطلع استحكي ولا كشفين دون إشارة ديالي إلى هاي تتكوروا يدك الصومالي لا عما يصار إلى هاي ما تقوى بلا كبيرو إلى هاي قوى النبض يوم عرفنا ولا يكبيرو وندعينا دمانتين إلى هاي ترك الجود دلت الجن وإنه مساعدين أن كدحوا هاي نقدر والناسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waltajjii
يا جميل